Exam from the Asa Freeway. Nana, maybe I told you some year come or bread. I bet you didn't come up. I didn't. Why busy one? Chet and some now Obi Chan Trotto, so yeah, you know what you send any panel canning and crap. Why busy to say? Not a younger. I younger. And I'm gonna answer. So, we are Jimmy. 12 Saturday, what? Yes. We are Jimmy, so we be the Master Abrewa. Who frame empty now? We are some 2 radio stations, sir. So, who frame ya? We are Jimmy, what? Nhyira FM. Pachodin, Pacha, frame Chosunte Kwaku. Chosunte Kwaku, bet my friend Kwaku Paul. Chosunte Kwaku, bet my friend Kwaku Paul. Oh, father, Nidina Nijero. I was what to say. So the question. Yeah, akwa babio ya corner ya kodi enkomo na yenua be ne beka say bibinti unhu nanim e TV ne so ena ne toso bio ye mpeso obebo ne din ye mane de ne din asie na nanim so yeyi afri infonimu se be ya dache asemti frise ensembi wo a ye biti ni na ano eden papa mesre awofo no obi amfa ne ba a oye oba na onfaden trafidie no ho na ontiempanisi ahwe obi nkunkutwa ne de mia yekro na prisoni ne ra ho nyina da efri eye emfato ho me chiachia no yenua bi atwemadwen so se manchi asofo babcho asofo a mo Ghana ha nyina me chia mu nyina me chia asofo mo Ghana ha nyina edafo asompanimfo asorema ena obia encha kese enko na emfa emamu me ofase akwaba ya jada ya pese oto awasem no so na ne ha untie ne wato aye ha no ye pe ho pomasibere emawo damdase bacha ye school no ye wo JHS we school na mnamfo ne ka se me ka we me na 44 na mnamfo ne ka se ye wo fufuo ye nto party sa na obi ade akrakra nonko ye ho na msuyo mati satam krani ye waso school dem a ye bom paye for last cra na mo buy se Wendy peseni yankoni buy se me masin ne yanko wo nam se yanko de osifufuo no nam suyo mati nti me wonu manam namfo ne buy aduane ya woni nyina awie nyina ba bedi aduane no enam na omo de be mama no ete se omo nyina esusu hu ansa na omo de me na mama me nam na nti nam na me nam na omo besusu hu no alenti na omo me nam na omo de mama me alenti na omo besusu hu a ansa na omo de me na mama me chese ansa na omo do nam be omo bedwene hu ansa pachai enom de amaw nti no omo de mama me no me we nam no na ede na mo kahuro nentwinam amane ana salmon okay nto mo de maame no me dru fie no me hunam nyina me basa me ne su nyina me tumbi mi hohwe kras me hunam nyina me mremre ntini 2 days no ana papa teto abaye no see Wendy ana menso me dof way I love come so small menso me dof way yasi musando so baby sorry menso yasi musando so baby yasi musando so baby yasi musando so baby menso me dof I love come so small Therefore, you're too so. By no say, Mammy,
Send say, and now, Nadam for Bakwa catcher. Na, me now for them no call, school one, Eddie Adriano. Ombese, omu yi menimonyam, oma menimonyam, to ombese, almost say me crying me bashawo, na school no mean to us. And I'm say, bra, me ya mushe, na didn't know my yes, sir. No, it's not down for back, ever boame. And I'm see you, Matty. In 4 days, na, me papa to a buy. Oh, no, say, Mammy, Madame Fonny say, this on me down and sana. Me ya your night day. Efrim so asa wa danfo be me papa na danfo eno da ono me papa danfo no say ono me dansa na ono me papa ne me dansa na me yare ni nyina eden efrim so me yare me hu etwa me ni me ye na wonu na me susu da ye me su da ye bia na obi ne me da me su da ye bia so na me ni mama wata na movie na me sa tini say Adiwe from Timmy, the main corner, many wearing Koda, main corner, many Koda. Mr. Tobasi. Obaso Diana, so only Mammy what a movie. Mamma, what a movie pay. Many mamma, your jarry won't swim. Mamma, what I know to say. Na see a fish. Send the adron for Nimunoa. None move. I see a jarry won't swim. Only jarry won't swim. Ye dear grow. Mudia grow. Twas way. And I must also die, so no me papa. A dear son, not yen in nam. As dear son will be a dan. Near in nam, I share the Ewiase Echo. A boy so a bill who no be shed tuntum, there being so she fita. A bish fita, no so dear. Want me from home bell, tuntum the own one. Ye may mine no. Tuntum the may mine no. No, catching said that, Diana. Masu, no, see you, Matty. Don't mom catching said that. There I am, needy, me mean to me. No, singing na a bit to better. I'm not me them in pass sorry crack. Me and I'm in pass sorry crack, me pass sorry. Tabay about say, Mammy, nine is so a so on me da. And Sana at the corner day, every so. Do baby, I'm not quite sorry. No, Monama, Boba, no, Papa, no, my banner, on my bed. Whom one answer who knows Physical, no, my bed. On my bed, the boy saw man day no sooner, or see me brave fear, no, my bed. One saw or see me man quains, no, fire found one on your fango goon swano, Sana in Suono, and it not down for I back no matter, no ma. O my ye ni na free so na me dia ma hunsun so se me man quench enti no papa dape pachan emprebe say na pachan de mean to me can because e be of frame me wo kram kasa me mba os na dan fo so be twema so na me so am chihie enti no na me ko o papa o pachan papa nua okay am chihie enti na me ko na me oni makoda won so say na dan for say on to candle red no aba no mama niska ni yakoto wona mama niska no pacha onu discover na msumi discover makoto na pacha ore wa no otua ka o niska pacha da free to asoe no e discover ba ni yakoto bi wo kra yenye no dem ni aye ne dan achi sanire na wo hono ma ni girlfriend wo hono ma si ntimi nko na dem hono mo ko Trafako. A daya yensi nwe krani ya woni damutum pachan mama koye mo ye bi urem pachan school na mi wie ye no an ye bi we chile hono but me mama pasu nyina na ye bi hono bo akra mo kwa sorry a ni akoye bi hono then so bra da say na me susu bo me su daya no na eni pati konkura na nsuom mama wata me no movie oh nsuom me no don't rich be careful ote don't rich medical abu amane bi you're very careful so we mistake here ote me sa tin ni se omo frame me fa ne mani agro ha me sa ti se omo frame me
mete on ma na mete se oma ba me nchen nti me won ma kache ma me say arafo edwuma obetimi ahwe na Spiritus TV Sara na Nhyira obetimi akọ Facebook wo no ho Nhyira 104.5 FM YouTube Nhyira TV and radio no Nhyira 104.5 FM asem na yetie no ano odin pa na emu esoso yie papa emu no esoso akoda ne papa nua ada empre bebra ontumi nkai ni nyina ne se ebra okọ wie suku guys akoto party namom de man o wie no wo so nya honhom foforo bia be yene mu na nipa obebua no kiremu a gise osa ne sebe ne papa enua eda ne wiase sebe mpreduasa o mema ne tam na fofo e mema ne so a na tam no sebe kwa na ensem bia ano de papa na asem se do se enya wo na obaro no na eniwo nkyai na entowa wa hwa ultimi mfama aha no yankofro bi amaso mekana sem dem wo fi na edokrowa na de aba no abepedu pumasi be yenua bai ene nsem a yetie me so ba bia wo bia wuti bia so ye sofo so ye dunsini so ye hunhum mu ni mesrew fampai bo pa ene akoma pa ta yenua ketu achi na susu se kai se obani hwese no si kyerɛkyerɛ o maame ni wa sabe o maame mpaso obutimi koye bi damotom omukoye bi sabe school achi ewuram nyina obutimi ye bi papa nso wono wada enfie beza na sabe so me beza ri nampa cho ye wi school no ono starting me da ansa no nso be ko school to be ko school ni crowd no say na that friends so ni me da last one that time so na me so me be ko school so ni me da last one am siwe de mintimi yare no crime bra me so mo ma bre just oya osada yare ne nkono sa na ade ne se eba mo mi tuwa mi timi ne mame kun rough ade ne be hye mu am timi mame kun timi tam duane ye me de bon rough be hye mu a ohunu se eba ohunu se bibi enfrema mi tuwa no ma ese enfrema timi tuwa ni edi nkomo sei no na bibi kasa wo ma adwunu se minkwa fa se minye se minfa na adekona bawra mintimi minene iye me bo mitimi nem na bufu kura yen kasa ye hompo mitimi bufu kura yen kasa enso na bibia anyeme ho na atiko msi wam etiko msi maka sorry enyemia so me susu me hu because ya boma no say me ka say ni say na beto me ntina me kan kire ma me kora na me kan kire why na ebo wa no say wo kan say ni say na beto me papa nua me papa se menka na o kan ensem beto nti me ma kwan no me ko JSS ti ma kwan no ana me ka kire ma me say satam kwan ni ma kwan na me ka kire ma me say me ko me na mfo bi wa Accra na adin kora me fanye serious nti me ka kire papa say me ko Accra no say ma me nko na me say me ko nti o ka say ma me nko na de kora ne baaye say me nko nyina na me kwa say me na fu na me ko no na me kwa say wo because ya so am say me nko na me nko say wo me ko say wo nti me kodru ye me na fu no so ni me ko fie eko sister bi won no so sister no so me ko so no so ge me man me hu na anka so ndo ojone e court but sisi de me ko no si eye but me hu no de na still get that sorry bi ana no buofu ni nyina ye buofu ye ho wo me so da na sister no this kind awo me nine ye as ye pray oh next time enemy now for no case enko asori so for mama bi wo hono enko asori ye konya me ni kwami ko akra me se me dru asori na me se me enko so for mama ni case ye pon a ye me yansa ye hu no na me see mate ti ye pon akra na me pressure kra pie free asori dem no mama ni se entumi mama entumi nan enfra asori dan no hono na me trance no owi o show obi awie na obehwe no se ni se na ha me se obi ne me da
na m catch and said that obi an me ndo say twantro minim de akonyina na m catch and say me so da am no obi da me so da so na me ne na me wota ani na mo suom ono mo ya mas yankwa sorry until 31st night na yo ono no yo asori dem ono asori ye na bontin nti asori dem ono no ana metwon asori ne kra de me mfa ho ne baby amu ya akosi timi de me suma no na me hwe wo mo sa na me focus nyina kodwene omamba me nchenti na me no mu discuss me no mu din komo nti papa ne ba yo ka se mama sorry o kan 3 times and I'm sorry ye no ni pakro na oyesa no obuada na simintu me kan enkobu tre o sof mama nim nti me kona de krono so matalim ase obi aso matalim no al krono so matanam si jam na me nko nti me bu tre o sof mama nim no ana me to hwe ana obom deliverance ana odem ko tu dwe bi ase abde me wo se na ba o ma ba hono mo ana adua bi nso wo hono mo na ade ne atwa ho ahia unko na hu ana so bi o ho bi ehu mi ne ma me nko na ehu ade ne atwa no ho ahia no se obusam se mi hu na m ka chance ai mi hu no se omu boada so pesade ne ko na m se ai ona mama kwanchire bi sa me nko na me nko ti me de kofie me ko sister no bu afu on kasa me humpo na m se we de obo me ya kra me ma kwanchire nti me da na me de ade agugu me hu na me de ahye mpilo ne manda ma bom pa na manda ti ade be chimbia na sister no bu afu me na say no ne me presso bi kwa me chia no kra onje so me sorry so ma ko sister na on be fa me free station on me sorry na ma ko no mo tell mama na kra me ni me ko sister na on be fa me no ni mama ana me bu sa sister ne say aya me beda ho no mo sister ne si be 3 weeks ni on hu mo ho no mo da 3 weeks no hu mo say me wo fie no mo enso ho na me da me ni be bia ko ho no ma me ko me na mfo bia ho enka me na mfo ne mama na ko hu wo mo no sister ni ba fie ho no mo oba fie me kra me ni so ne mba be ko oba ya si mama won ti say me say you oba fie no timi ni me di nkomo fine enso edru edam mu di a me chia no kra ho fie mi ma sam kete na mada me debia masunda bia so na mama no me ti enyoma basa wo me trim pon so bi pressure sam me kona me koise nti before 31st night no me call here no no so mama because di dance say ade ne ko e ma bium se ade ne ko se ekwa na asaba nti me ko di dance say ade ne nyede e ma bium emba na me ko di dance tini Monday no this week Monday last week Monday no ana me na mfo na ombe me ko tso amunchen no ni ma me say me kan ni na akira om say me yesei na ma me kra no osuro mi na de me ko ni sofo ho no ni sofo ma me ho no edu ho no sofo ma me ni say mi ba say mi ma me na agi me say ni ye ane ne ba but me say me say ne ma no me say me say ne ma si asuma me na mba ha no na me say me asuma me say mba ha no me ba mbedi holiday so say me anka no kura de ode ba jam no say asuma me sambra na me say ni man na mko me nko keke no say nko kenti obi ajew kama no o sa ba be say aji mama ni skani nyina me je mama ni skani ni man kura na mo nko ejuma kura ni baka kra me ko no na mo nko ejuma mami so asem wanum tramoda pacho dabi wiye pacho dabi onum bida ade abro bi en wanum bida pacho dabi now apart from over penu na no da no na o sade mema foforo de da but I didn't pacho hai I didn't control me bia ka se me nko hanom
na me disu yo na me ko oni me ye wi a na wadu me as me ma pa ba kra me do fiam ende na makoyi bo kra me na me teachers for ni bank managers for nso ne esa opo mo ye nice za uska ekwa be na de wini wo mo se wo pe no abede why am bank manager na teacher apem me pa tale fitting pa na me fitting skinny that be straight dress fitting fitting na chichiro na wo to no bobom kakra wo he pa na de che wo mo say the way my dress ni dia wo gina wo bon say abai we dey nice now do baby amemo also na why wani no style kakra why no blare kakra wa blare wani ni kakra say Tony Blair no na why wani mi sere kakra tinye de abema befro say be man mi gina hono mu a mi na ho nkasa no ansa waba tiche ni o bank manager ni o mi de na mi mpe omo amu twi taxi ni abobo yafo sure no kra de uhuru tira sure no the taxi for the abobo yafo ye abobo yafo ma sa mbetwa mom tirate nya de be ya damoda uchu abobo ya ne praga obepe fange masa ko wuda kra ko wuda cemetery ni ensi opreko ho bank managers na umpe radio presenters oh da bi na level by level level by level nti mimi ade kro ne ba na ma se num hu se makoye because na me catch me papa sim pesa ade kro ne dey efri me so kra na du bia mo ni so yo heja no ese ne sebe wadwene enye no edu bia me muna me nkasa obi ahompo nna na kra kasa me kra me mfi no nso na bibia anye me nkasa me kra me mfi no na honhom na timu na attract memma no eba woncha na se na obibia o wes bia oka na bema no hu ana waba wonchen be se esua de kakra wa ha se ni me de me de we am dress no de me metinke o ma adwene mu eno anesi ebia me wo fiam se obi abesra me ti wonum na midi nkomo se obi be abesra me wana na mfo na ba abesra me ofi na mfo na me no mdidi ye no ma abesra me ofi eno anu no tu be think se enem ne bank manager be so eno anu no ana enya me pe ade kro ne ba ose ade kro ne ba me ma dwene nyina ekodi sabe bia o ne wo ye no so batu ye wia na menu me hu se wakoye obi be se o pa wa mpre o hwe no atim za ko de o mempeo ebi be sa amo me student for na some me form ya anyehwe o pempedifo no obi nya cash kakra ana o mpesika dambi na mamisa wo so ni pakro da na ensunsun so bi anim owe no kwa obenya yare o sa obenya yare na hanu bon so be from sami fa we from sami fa be no baby twetwe komo na ono ahomo no ha no okirim se oye be ma no pe pa de a obemu awiade no a so ati de meche na se but wo hwe na ho ye de hia no ada na se no wo ti udi wurawura mu saa na so hwe na ye no de se aka obema no ho so na mo ano no onso na utumi esesa no saa o dambi o de ndi ade no a mema huna na yewu obi ani boso a make say sta me dress no wow ya because abai we de no fu ena ade ne so so te sa manten ba fa something no ti be ma bia de wuramu on peso otwe kura yeso ataka no so anamboa sa ekoyi
Oh, na haya ubuko botu ngoza wana be hu. Ochai. Eko yi. Eja enye ayinti. Edimi se na me beye anka abepre ana mafudi nti nkrofo atumpa ahwi. Mafudi nti. But you na make us say level by level. Yeah, ti me level no. We am level no fine. Me di bank bar just na ni mo na se bo mo achi. Fa beto level. Because me I don't know my level. Level 1 as level 2. No, meaning be ha. Meaning be agwasi. Me level no but of bank managers na ni mo na mo mfifi na mo ase. Wa hwem na bobo ya for ya agobo so. Well. Pela vu bi ma mesro na me Nhyira. Eti mo fase se honhom no da so hawo. Pachai. But Nhyira nka nyame se ewiase wo ho. Se eniema dedia. Bible mpo kire se ne Nyankopon ayi a kire no na wawie ho adwuma. Se nya nkwaje no waben. Enka we nyina betra mu anka wonka. So me papa catch him say, "Ama me nka nchiro bia." But awaka because Misro say, o catch him say, "Se me catch bia." Na yi ni be mayale, obi me wu. Tina misro. Se me me kura ma nka nchire no. Kopin so mo ba. On be fa me am. Now upon to me kura wo nyina wo sa suro bibi. Misro bibia but dia na mam suro ni se o se me ka adina dia odi ba mi eno me fa kra se e agro nti mi kan chiro bia kom se me ko asori na e ko dedi no uzuzu sabe asori na akọ na ko dedi no ho ni wu eno wa heda e de yesa anase no kre opese sa ahom no fruit pese efrim so kra efru so ana me ya mfra obi hu abende oh kamede nyamias se dia fru wani nyum bio because na me mpano the force so obubu akonta no a ohwe amema ono mada ombedru be edu 10 teachers for nurse bank manager na bank manager ya oshi omo wen o ko bank dabi and so on and so forth na just omdoso peche omdu 20 peche dabi anya 10 10 de ne so wani mo ya 10 de ne o start ye crunch na no mo tra ho as empran dem friend dating ni bi anase ye frɛ baako Galaway ni ye ushara no abo na ko baby ene ye Galaway aha mi pa cho adekon eba mi fa woni se mi no bi ko date mi no bi ye mi ntenke hono mo kra mi pese adekon de wa ye no eno na mi focus na mi on fa date ho ti na woni obi a o she dad ne date se bia me no obi date mi sonde na mi no bi date but na me mpano na ne ko date sa ampo obi an ne ko date sa de na mi mi pese mi ne tina keke nti wono mkachira mi papa se we na mi ne ti mi pase okay mi ne ti dia engine husika na de o papa no so sebe o wani ye ka so bi wani atiase mi pa cho so ne you know ne friend no oye mi friend say oye bosum so oye konfo ntin bibia no akachon so hia mo ase ya na akachon adamfo na ye ne etima ko sei obi adwene mi boy ni etima ko sei na adwene ni agini sika one day credit mi gibe anya na ye 50 million mutimi kwadi obi 50 million ona mo na sunsun kwa mi simi ni funu ni makwaje na mi papa ache bon so
40 million. Asem a okay dey ase na menti ase. 4 million and 5 million. Akwa bet so na ofa so ji. Ebi won no ma oba. Me say me pacho me here skase. Me here skase. Me hu me a. Wa dwene basisa. Na hu me wa dwene basisa. Because me kase me skase ya. Wo ye be ma wo ye hwan o. Wa dwene basisa. Madam fu. Ewrade. Mama ehuna mani o ewrade. Says come bro wa de mama we ya enye ne o. Enye ne akra enye ne. So tie ye ofasi asemo o kan ya. Wotimu say enye ne. Edru ba bia anu den pa. Na se no sika se oji sika no de ya na me nwanwa se be me ntiase papa. Okwa ni parwa tina ma fa bank manager for na because teacher need onya 40 million 4,000 obey 4 million 4 million 400 Ghana. Okay 4 million when I saw cry wo here 4 million de menya 4 million 4 million they say and shut that no should be anam cause was say 40,000 sorry 4,000 okay 4,000 them say and this kay 4,000 let's just say mo akwaji abeche we need the background dance and waji and I say ojinisa me jinisa bon so kasa person me dan maka papa say brave person me da so mami fa ma adwene ma no nyana me ngis kan bra ne yenche o papa na no wo we wo no ana obi person no da no otimi preso se kone ne na o se mami ne nda me ngis kan bra ne yenche na mo nche na wo so waje maje ni ache ndiska kese awaje ade 4 million pachai se me pese me ha no bebre ntino bon ma me se da we no de ma mi o so aya ma wadwenya hye wo yo ba waka de okay de wunyi ni se bia papa na eche okutuba eche wa kire bone wo che okutupa eche wa kire bone ma wo bo bra bi etisa pacho da bi fisa se wo papa na eche onyansa se wo kwa obi zu tiemo ha abe kumels was ye bra kofi ye wu wo ne wa na ewu kofi amoasu na usuru ma me ewu kosumi enti ase eje ye wu ne wa na ewu mimi ni adum enwuna meko wenku no abu asusi ho makodi ye Ewiase etibra uti bra etwa to cross ahonhom no ba so e ma de koyi bibia o mpe da be bia me mpe nda me ko akra no me ko me face day me ko no me hu ni maame me hu enamfo na on be fa me free akra no me hu ni maame omo no me ye hwan on be fa free ko mo ana no no aduane di ye na na mami sa we na me rev omo no aduane di ye no wo do mo sai anante hunhu mu piana me pacho me hu no once omo anu no aduane di ye no na ususu se omo no aduane di omo ahomone ni bia na ase me pacho da because me was school no me ni adwumboni bia ma obia me tinki bia ma obia nti me madwum na se ye na mbofo nyina be school e be hyiehia nti aduane kra enia ne kate bo ma e koye aduane na me nim se sei ana om be hye mama me na obi a wonni honhom no ebe de watim de honhom ahye aduane mu amodi ana mbisa se omo wo honhom no bi no omde bi mawo ana se ye den na ebi a coincident honhom no kor baby na kofa aduane so ana uzu aduane na wudi na kofa asa honhom no be wura mu na passion de mintimi nchire because me di aduane wie na me wona nyina me basa me ni su nyina abri me tini 2 days na me papa ka say madam say ni say ana madam fono e person mo se mani monyam kra na msi me na fo me ne omunye bibia me no omunye boni bia ti madam fon de mintimi ne omunye sa omuntimi ne menye sa unse wasem na wo ka koro
asɛm no menim sɛ spirit no na ɛsa daadaa wa de wa esi kɔ no asɛ ɛka na sikyi bi bi ya bem kakra sɛ nipa wɔ spirit ade yɛ adwuma but o papa recommend wo kɔ jisika bra kɔ yesi kɔ ne da kɔ ne na ɛno ne ade fo adwene ma no jisika kɛseɛ ɛnom ne ade ɛno no sɛ na me kan sɛ me kɔ a ɛni na ɔbɛhwɛ me no bɛni no ɔdiska di ɔwɔ bi ɔde bɛma me o ani bi are hwɛ mo so ɔmo hwɛ me a awonya hwɛ no a ɔmo diska bi ɔmo de bɛma me no ahwɛ we sɛnde na me ska sɛ bi a me ska na me kɔ a na wasɛm bi a wo kan sa no wakɔ sɛ bi a wo kan sɛ bi na afei wo kɔ hɔ na ɔkɔnya ska anaa sɛ te sɛ ɛbo ma me ka sɛ baabi a mekɔ no sɛ mekɔ ɔma me ska sɛ mekɔ ɔma me ska na ade kɔ no menkɔ ade kɔ no sa ma me vim sɛ menkɔ na mesɛ no di nkɔmmɔ sɛ mekɔ adeɛ na bɛsi ɔsɛ me deɛ menkɔ nti mekɔ a medunya du hɔ nom a na ɔma me ska na mede aba na sɛ sɛ mɛto ase yi ana you are controlled by a spirit kyɛ sɛ honhom no na piaw sɛ nea wobɛyɛ no yɛ na kyɛ sɛ wo nipadua na wafa ɛna ɔno ti mu na ɔde yɛ nea ɔde bɛyɛ timpɛ sɛ ade kɔ no firi me so because mepakyɛw na wotu wokɔ atuo pɛhyɛ nwuma biaa meme deɛ mentu but daeɛ mu deɛ a na mene papa enka dae mu ya na ure hu niema pachan ko me pese odu asem de kwa sasa obi fi se hu mu asem de se ye no krese nye no kro nko na anim ne wo kekan enti me pese obi di bebe mu okira no wa hwa na anu yie no akoye yina e de amaye na wa so dae a owi nipa nampe pacho dabi me so dae na me ne mame wota na wonsu ase mame wota ro te say na si ya fish o ifita na ntrimigu ni sisi achi te say ne ehunu antie no kre mame wota ka kasa be on kama ni ntisoso kawere she o ka de on kama ni ntisoso o so ka say wore she on mame wota brofo wore she kama ni ntisoso sa person mame wata kɔ no a ɛdɛn sɛ nkyɛne na ɔyɛ ansa na otimi ɛne na mame wata kɔ bache mi emba ase daye na me susu sam woni no dware na no mame wata dware na ma bibi da wacho bibi bache dabi bon sam sudan makache me pasese ni sena masu ade na papa nko na aka kyerɛ na nka kyerɛ o mame wono papa honhom kro ho bache wakache mse mami nkan kyerɛ bia ɛde dia na pese nyema besa ade kɔ ni free me so
no crese enyemania Inu abe ehiam wo yi pa comment amanfo de baron bia no den pa ke edugas ovin papa e wo so ambola kese no ho aboaso ene eye mamponten emfimfi ho filling station me no bi ebo ho no na chi ona be hu ke do si papa asem no emu den papa na igusua e wore no ya tu ensa afre prophet Joshua enen so eye da revival tu asontine honhom no tempa papa no den e be hwani nyankopɔ bitima ye edi abo yenu abe yenu aba so hwe nanimu a memmom de enye me nwanwa se be ma hu no bepe no se we kama pa nani no so why ne san kakra why nani ne san nani ma no so dabadaba kakra o hwe na no so opekisi pa anamboa wasre Mohammed Osiade Ewiase Mu Nsem Nana ya boaten ono so me say comments a eba no ano den na edoso pa yeba sisia Say malaria fever wadura ni nyadua heba Mr. Fre 0270417669. The much awaited league in the world is back. The English Premier League. Your number one Akan radio station is 104.5 and Sakwaji right ningina. And Nhyira obenya up to speed commentary gory moments ningina. Abwa former so yasini bine. Trade winds kemisa kofa radios kopsropedia beja so na ya chebu miensa. Your radios baby motor for their radios junior adantemo. Radios adult I am penning for their sebia ewa. Anase code kata ebetime to ase. Na kwaji for pain tablet ni be eya wadro. Enti wutiri na yo yanase adia wachiri kase. Ene no siyo ya wadro for pain tablet. Udi for pain suspension ade man korano. Net me to enkora ye nyina se trouble. Ayen sunsunu American freedom ase sunsu miti se pinworm, whipworm, large roundworm, hookworm etimi amase. Wo hwe air traders kemisa kira kwa mo wa ija industrial area. Baby a CCC asore kase no no sabetinya ka mo. Woko baby a to no bia wo so petroleum kemis wo mo no pani bi. Mema pina na Joshua Abiwa hakasi. Abiwa hakasi. Abiwa hakasi. Abiwa news na mitie. Asem wo ho. me se me dia sam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso. Hey! Adai. Eya benwa ha. Soko. Abenwa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensama hodo a eba so no. Ene enya abotatwitwa ne nkakra ede braw. Eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob. Ere kwapem se dumienu bebo apan mu. Ensama wo bete no ebi areho. Kramani jina me ba no ta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no. Ebi so asere. Na o me ma wo stars ahodo de bi. She? Bajai. Sa stars dey pa na no de ma wo team says o de amo wo feel pa. This me kuntuno. Abe Soko. The municipal chief executive for Oforikro Municipal Assembly. Oforikro Municipal, any Nhyira FM, Akabum, Absa Fitness Walk. Ehia na ebra no so ye ebra nani se ye nante. Ye nyina ye nim se wo bronya afahye no ebre mu. Ye didi bebre ye nom bebre. Ye renam bebre. Etwa se ye ba na saade no ye be nante na saade na akoni padua no. Ye nani bi enu nti meba on the 1st of February 2020 me hwe se won so wo beba ni titru ni won na wote Oforikro mu mansini obi amra first ye hia wo Kumase mo anopa 6:30 am pepepe na ya wo
Bra, na baba beto me ho ama ye nyina ya nante. Thank you. My name is Alaji Sani. Love FM Fitness Walk 2020, 1st February. Come and let's walk for health. Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love and Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall. 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to life. Walk. And some are also Kumasano. Yan can you think of Kobe? But we are so your force discipline. One guard for them, my soldier forest versus what? At last, the young Sacramento, they bought Ghana. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Dr. Baumia, what's the Ewiase economics boost in Yamene, Edin so peaceful on the economy management to be out. John Mahama now, on only time, let's see at the China inflation, senior they get for almost how many marks? Ghana for Sena at the Abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and give such a government 4%. That's a hypocrisy. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosubane meja paye, entishia mosufo, etiana bakofia sante, anopano num enefa, ekosi nonkron semeduana bapa hon, etuada ekosi yawada, ene fiada, papa nyameke, nsubetre dwem, ebrekrona. I ask you to be citizens, not spectators. And now, your number one Akan radio station in Nhyira 104.5 FM at the most educative radio sports show at the Ebramo Efri Ejuada Ekosi Memeda na Ejuada Ekosi Fiada Anopebia Ebono Nsia Pausima Edwana Ekosi Nonsoa Yatuni di Premier Sports Sanso ene Ewia Yetnasi Biem Anopa Nonkono Ebo Pausima Edwana Ekosi Ewia Dumienu anoso Yatuni di Power Sports na fe Nomiensa Ekosi no 9 enoso Yatuni di Playoff na Yede Memeda de nso ede asomo so don hwemiensa ena Memeda bia yetnasi free anopa no nkono ekosi awia dumienu dwumadie ho chiame nsamno de nyina ne yabo no ayede eba ejumadi me de bright can come bodu kwabena obe afie OB twice happen under Jose, this can't happen under Carlo, this can't happen under Pep. Bismarck also bempa Ayala. The motive of Ghana football and the bigger interest and say born here bebo Christian Edu say what he say on the premise in also just the boss question that is on Kobe. Yes, amano nsem no eba na Andy Casillas Real Madrid against FC Barcelona and na Najman Pomodia said the bia o message program way na the global show. Walk. Love Fitness. Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. Love Fitness Walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love and Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary
food groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free house cleaning, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to life. Walk. News na mitie. Asem wo ho. Na se me dia asam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso. Hey! Adai, eya ben wa ha. Soko. Aben wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra, ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotatwitwa ne nkakra ede brawo. Eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob. Ede kwapem se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Kramani jina me ba no ho eta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kramani na kumi ba no. Ebi so asere. Na o me ma wo stars ahodo de bi. She? Bajai. Sa stars dey pa na no de ma wo team says. What they are more wa feel pa. This is me kuntuno. Abe Soko. Insure 104.5. Yawazoye. Anything na yede obra at 1 eba wonchen. Ye from your sofu nuaba Efe Amano. Ubeti ya from Lady Amano. Mayenshia fi juada kwesi efiada. Obra at 1 p.m. pepepe. Encheche bebrewom. Adisua ewom. Ememe nsu. Ema esu. Enkwada esre. Ye tua school fees. Ni ehwe bia yaresa. Na ye bobi ema omo nya adwuma. How be na wom. Mayenshia 1 p.m. Debiarada. Juada kwesi efiada Manu play back up. No ne be mate ho. Wo sis de si ye nyina no. Wamba hospital ni buofu de. Wo ko ya wo se e kan da wo ye nwie. Wo sa kwone na sa kwatrase. Owie ye now. Ama na sa anyi mudiem. Wo ba ya wo kan nyina wanka. Ma na me kwa mentese wo mensia. Eye feelings so. Eye feelings so. Mepacho Yeshia Ewo Kumasi City Mall, Anopano Nhyira, Love FM, and Nhyira FM Fitness Walk, where a New Year's edition, Miri Andy Castles. Wabusia for your friend Christian Aduse, Nami Adma Memeda Ebe, Yenshia, Yen 19 Bronya Yadidi, or say to me Benny Fat Kakra, it's Mimi the Yenshia, na Yen Benny Fat. Jacob Atusa Benu, Umi Sadam Memeda, Nen 19 because Apum Dunya. Abwa Pharmacy Asinibine, DHI College of Health and Education, and UEW Mampon, Akampumua. Wadi a diploma in education for 1 year ebrewo. And with HND holders, first and master's degree holders na. Move to me at the Abanma be a diploma in education for 1 year per. Kaisa DHI College of Health and Education affiliated to University of Education Winneba. So we Juma Wakuma to Yamukra every say your evening session wa. Move to me Abbasukuna Numre. We chiko patasi ben Dr. KJC from 0276 221 939. Trade winds Kemisa Kofa Redos Kosropedia Beja so na ya chebu miensa. Your Redos baby motor for their Redos Junior Adantemo, Redos Adult I am penning for their Sebia Ewa, and also called Kata Betia to us here. Nakwaji for pain tablet to be a wardrobe into Trina Yanasa Adia Wachikasa, and I know see ya wardrobe for pain tablet, Udi for pain suspension at the Mankorano, net near to Enquire Unas, Travel, and Sunsunu American Fremasa Sunsumit pinworm, quick worm, large one worm, hookworm, etmishomasi, who shall air traders come say Chakwamua industrial area, baby a CCC as well as and one Sabetia Como, who come baby a no be also petroleum scammers woman no panibi kai swafo do e woni pam so be a TV presenter, sports journalist, film actor na actress, ICT expert and a software developer. Oxford Institute of Business and Journalism aba edia mamu nyina omoye journalism and media studies, hospitality management, tourism and business studies, information technology. Acha 2 years now to self Oxford Institute of Business and Journalism SIA remedial classes no form for 60 Ghana cedis or regional post offices awodua e Ghana ha nyina and
Komo campus e wo Kumasi Kwada so Ohwimase hwa Rollers edan mu pair 050-423-4005 Goil filling station on maximum M achede bebre efiembe we akosi 1st February na obeye se wakoto for 100 Ghana cedis e hwa na obenya coupon no e ma wodi achede bebre ti we driver ni a se CF oni che maximum Goil filling station e wo te kwantempo no so na kodi achede bebre Trini Yogo a drink for crab chama so Food and Drugs Authority and the stomach se panyan e de mo bia abofra no mpanyini nom ne mpo no so onye si yare akra utumi nom e se contain essential nutrients ahodo se calcium a e madompem tumi e den pa we Trini Yogo achi kono da kodwem any taxi station e die no hwepe de so po na kasa de 0506248580 nya dia haba Mr. Tian sa obekọ hospital no akoye tech am ye hunu se eye malaria fever ene wo nipadua num doctor nya ka kire wa bepanya dia haba Mr. nom ne betu yade na se nropai ka hunu se so wafafuro anasa wo ma akwanufu a na nkwankonom bi wo bia wanyanya mfirisia dumienu soso no enkonom bi sa wo pedodo atu a kokanji heba Abidjan House anasa atonsu monako frɛ 0270417669 nya dia haba Mr. atridi yade ebeduane afiri nipadua Yama atiefo ene ahwefo nyina kwa aba obetumi ahwe wo Spiritus TV Nhyira 104.5 FM o Facebook YouTube Nhyira TV ena radio nso Nhyira 104.5 FM obetumi ahwe amanfo gusua ede onaje nkyere eba na policeman Mr. Siao ono owankase police station ehye kwabre mampontin ase mampontin wote Obrakmo nchen hwa mampontin Oben Hospital no na o kyeremu a o se konfo na ofa odidi watemra no mesrew mienko ne yenkoche no police officer ade nya abote ode me yadaw minim se ebekọ akoche no ha nana nana ejakon Donald Fred Druga Kali say dad in fact akolana sem no ne how no how powerful say she is possessed by very bad demon na abetranso no where demon bia where Bonnie Dimo Pana, or who said Prophet Joshua, and so studio ha. And another Jacobia Obia, Bufudu, Zantas Bufudu, a hot an hour, Nana Echa Papa. Rosemont also or top higher, Rosemont say, do you know your level? Level the SLA one can patrol a month will be 70% home level. For me to 2 years. Me level no me o fine mami hu me level because this time no say basa men Russia no mate mudi menyi kakra fam tutu ye ya kwasi yanko yanim na fe memra so na ye hu emwa ebetumi di aboa e ofas Omo fusuka ye hu ya level papa bia ambo mo dia na ye de heaven e begina o en say se bia nya fukese they won't say want to be a ma of o level because on say bank managers ye o ya na niema tem wo afro wo niema o tire no obi wo afro no fo nso a wo obi masa bebe kwase asemate sentence wo di matem Sana waya so fi mase when rade o fase o fase o fase o bu faso o fase no waya o ma o fase asemo and there was what you ameka I reply oh akazifo po ehunu so of Joshua create ba mama level ahwemu din was room to me de me na ko bisa me de jama sisi cry do bayirem bragofi there na kan sempi but ne papa nua ne de no ne ho no min hu se spirit ne baaye no ana ma okoye saade no was spirit ne baaye na ne papa no enua no konfo adamfo konfo ti konfo de beka che se before se honhom no beko no just what papa nua no ne nada not know say no papa nua so de honhom no more ene gunu mu ne papa nua ne konfo there be on adamfo de konfo mra debi eno no konfo no team up but back from eniema bebre nsu mu a yen dwene ho mienu won say minim dia except say beka chem say ebia konfo no nya obia o hyeda bia o hyeda aye no ho so e konfo no nya konfo
ana woni spirit bia wode ye na dwuma but menyi ni se konfo bia wo ye konfo papa ampampa wo spirit a wotime bua nipa obeka che papa ne se one ne ba no enkoda eho e point 1 gise na meka no konfo no nye papa ana bia woni tumi bia wode ye na dwuma ana bia wono ankasa na wono spirit wono ahye da age na ade no wono ankasa pese wode ye niema bi but say bia ampamba jama so ade gosi dabi ure yankoyere bonsa yankoyere gosi to jama so you die so anu wa bompai atese o hwe gan no a uhu se bibi ha no but me pese me hunu breko na ade ne baaye se spirit ne baaye ansa because o papa nua na onim ne dada mpacha mnana wo mnana spirit ne baaye no ayo sa pacha dambi you see am say spirit in the basa no ena no papa nua ne fast kodi hu nkomo kire konfo no na konfo ka je se be kwa age so no da na ne papa nua ne pewe dada on not how many years but your fisa me free me crab nyina me no man atna rock phone ade se fa ba bi wonji ni se bia akra we spirit na use papa ndi na bibi amwa yes anema unza gwasi me ma no twa ne ho hia ya anema wo mpa o niema pa etiefo ne to ofe pa papa o de o ye kro mo magimi ana o nkan se nyame abodi efe nyame abodi rabbi sene nyankopon asem aka no saa nete yesi enye bi mfrim ne afa bi nka ho nyame abodi efe uti mo se nyankopon na bo nipa ne ho afa ne ho ofe so ese oka uko kanso anu ahwe yi kama ampa so ma ni twa 360 kireo na ho ahwe na abo tiri nkuze yes de bechi de why na ni hwe anim no ohwem kwa asa hwem kwa a bit more possible say papa ne atena mfinhia pi bibi sensi but a bra spirit ne baaye no na okwa akoye bibi sa tama spirit ne baaye no e ba sa ada wo papa no ye bibi a wunhunu hwe ana o catch no o kasaro se oni ne ye wia na wasa nu no ho oni ne beye kuntu na obobo o mama masters ahodo na ni nyina one line no ayedi ni bia ye ben for the star na metwe mo kole na the stars aba na o mama on kramo first time good kramo first time anu kuntu mo se ne ofre nyame no de afo achi ewura ho o se no maybe o tie ni nyina wonim o na abotringo pachai ena de hibio any person transfer bunya no jama su jai tibrago fi yen hwe ho da bi o transfer ada e transfer pa o so no oso o no ntimi nya adwuma da bi o mama fo le transfer ntimi wa yen transfer o se ni modu nti won hye da mpe se o no bebre ti da bi o person o transfer it could be say spirit ne baaye no ana sa spirit na kasa bia na niam bia o pe bia on say spirit wo ho wo hia se papa bi de ne babeda ana ma me bi de ne babeda se be obe powerful nti it could be say bia sa spirit no na bia yes ade no because brago fi bedin e bedin se papa o ne akora na tena free no nkora brimu anyini akodru ba bi spirit ne ba mfie se nie abepacho ye hwe yes ai oba panuan ono ye age mate ana say pacho dambi mfie say 22 na mo 18 said we na say nkwala na mo we mo we ka ma me ka ma papa we futuru mo agro ye yesu so na bitimi tutu enu ama anum nyina mami abayi mami ne papa agro ni bi tibrago vi yen check won ye said okay wa hwe age ni dia say age na mmoro so sa bebre it could be say one said okay e bia no ono ankasa so de hoje mo ya ba ko bienu yes what's bebre uncountable Uzi sometime near me bro hold my be abrago for tears here and what the church spirit e bi ono ankasa so be ka ho bi dabi oti ase dabi because e bi any hold ma wan kasa
wonam ne bi nipa na nkase wankase adena ba wakase wo na akọ chichiri nipa na se nipa ne onye nipa no ba omane oti ase woni nipa no kodem nyo wana nipa no kodem bacha mo hono ma na wa frem nipa no be frem na se ne sa ye nyina sa ne ye no na vunye sa na ye bacho ibi se sa na ye kwasi kwasi me bacho na ye sa kan sa nkase sa ne ye wo ka se nnamu de no wo de ne ye floor one obi da ho butu no so me akokrowa eye penso no na stand ye ba ko e de beto ye kase ye de ni bi kase me de ni bi me de ni bi o started there kwasi me this time ya mtimi but me nyanu mu hono so arafo amohwe tv me ofa se kwasi bu afọ kopẹ kotoko abo etimi hwe no why ni tiri ni o hwa mpese yeah ja what is oh you see what problem like I say obi hairstyle your problem confuse no dey bibitu ya and da hono and this time my age yes obi ani ba bi o so dey open the hairstyle o tini ni tutini untimi nyanwi ni bi kra na wanya bi na akoye we ni papa ba mi na papa we to bi go we try as ati chidi echi we eritwa me ntimi nyi udi yi bi ma ne nye because me ni o udi ani bi no kwasi mi da so pimia kwada ma so check wono nso ye it could be so no ankasa na kono any baba antie no na kono ewo no mu because akra wa dru say here what check out obema from bro 20 go fi bi di kaka o be tobo ma me ne pai bona ma yatia yanko pai bu bia o ma bia boy no te ne ba ekọ abontin a onyame mu na onkohia bema omuya akesefo na nakufu adonom misaken nom enu bi sa de okohia bia no wafa wate unyanko yekura hwe ho faare hwe watare wafu mugu a usisi achinwi wo wi ane wo de na ansape no ayi yaba wate ni ye mompaye Ewrade fan ku dras Ewrade me so se me ba ya kwantu ya wo tu Ewrade me de ne so nsa Ewrade hwe me be hwe wo ba to hwe ba ni sisi atwinyi Ewrade me so hwe no no fu se de sisi wo Ewrade ma no ko hia me ma papa so na na fadu no me saken no Ewrade sini twafo de mtwamo Yesu din obi otonku be mtwamo Yesu din Ewrade ma no ko hia me ma akase akudamfo Ewrade me so se me be so ko piek ma se wa me so se wa yo misikan Ghana fosika wa je Ewrade ma no ko hia me be no mfa ma no na na akufado enkofo be ya jidin te sana na ayi sasa amahene won munyina eskafo na benko hia mesrawada papa Yesu mesrose galanse fon modmegu mi hia bi wa mabra bom won ma tutogodu won ma megu mi hia bi wa mabra bom he ne sinitwa fo kro modmegu mi hia bi wa mabra bom rade mesrose wanya be mani bi kra bantuma assembly ma die rade manu konya no rade bantuma assembly ma kwa die rade mesro manu konya no fano no isi ye mama Ewrade Moses nkwa assembly ma de mitwem Yesu dim tafo assembly ma mitwem sabu so nkwa assembly ma mitwem Yesu dim so ami assembly ma mitwem Yesu dim enkankan ni tetere ma assembly ma na meta kura ha me security mesrawada na so boa won na se ya boa me be Ewrade me mfa wase da nidra ni pa akese fon na Ewrade ma benko hia bi hwembe sisi achinwi Ewrade ni pa hia ne de mi hia bi wa mabrabom Ewrade mpani pa akese fo ena emra me be yuso Ewrade me so se na nakufu adon kasa pokura Ewrade twene ma me be won ko me be no cheno no ne ntina ma me na se Ewrade ye we ma me amfa wase da nidra Ewrade me so da achi nti me ne me be yi nim so be yenti amen abon pa ya mane obane wuti se wasesem ohwem nti ohwen level no nipa bi se no hia wo mo o se titrema san man de time kranto ompe obane de no hwe unu bi otono mo hu nche wanu atu hwe bi onu bi otono onu bibisa ne se bibisa ababa asema okan odim ne ma piyo oya ofere so obeka oya hwe enam se de bam sei udi agura me se on e ba wo dem na se wo nya hwe kran fa wo nya bread otimi fa de ko anu raw dem so so abebi eska wo bia wo be wani be ba ho so ka fi de sika nya de amande akọ bu pe sika nya amande akọ ibi kura ona kura wo timi na ma no goduru ba bia
wo yɛ tɔ de question ko na ho aba wo de question na ho aba e bia to da okay na na to ni ni ma se we de say ja ye ko ni tusu ba ko ni tusu na omo wa e bia no mo di bo mo ase bet kesi bi no omo di concept se over concept to system bet bi kakra bi no mo che bi agihye mu black bi o di bo ni mu sara na ne to no apia ba na yi hipu jai o twa mu free ambekom kwata for market ya emema ho nyina obi abutwam bi abohunu bi akwata bebre wodi amra otimi se na betena wo so no him ne to segia woni ba ho so amati no jake wono kwa dem na opawa no ho ba se opawa na se emwa ne we na wono na onu na da opose bet patra ho amo trampa sa hwe sa ompawa onu beda oda opona se ko wane be kawo sare ne boni musie no na ye wo ne tuna na gira so bebebe na yi no na ye blocks no da hye ho no ton adwene o asaf market wo abra konfo ne chi ni wie no okeka na num nsem o rawo demu na so basa de ya mu pesikasa o pe u be pesikasa ma no de akọ wo de peche takra no pere bi atu ma ne type pop ma de pamo no say malaria fever when running nya dua heba mixture free 0270417669. The National Gospel Music Awards is here again. To vote for your favorite artist, log on to the website www.ngmagh.com. Voting ends on 30th January 2020. Brought to you by It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love and Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on the healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun. Venue is the Kumasi City Mall. 6 a.m. sharp. Come let's walk for good health while you change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to life. Empo Travel and Advisory Consultancy. Now Patase. Yene Vodafone Hotel and the DN friend. I was 0596 It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love and Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst you keep fit. Venue is the Kumasi City Mall. 6 a.m. sharp. Come let's walk for good health whilst we change from Barclays to Absa Bank Ghana. Absa, bringing your possibilities to life. News na mitie. Asem wo ho. Ne se me dia sam nam. Police ni bia kwaji obeyire asa bo be ma na guso. Hey! Adai, eya ben wa ha. Soko. Aben wa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra. Ensam ahodo a eba so no. Ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro. Eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob. Ede kwapem se dumienu bebo apan mu. Ensam a wo bete no ebi areho. Kramani gina me ba no ho ta feeling moja. Na me ai na mkache mama sema kramani na kumiba no. Ebi so asere. Na o me ma o stars ahodo de bi. She? Bajai. Sa stars the day pa na no de ma what him says. Or they are more we feel pa. This is me kuntuno. Abe Soko. Ernest Afayam. Do not frame chairman Afayam.
Ewiase constituency NDC chairman. Nyame Aduma on the 1st of February 2020, Kumasi City Mall. Ye ina ye kwa kojone Love FM Fitness Walk. Na ya kwa tinetine yempo mini Ewiase fo ina ye bebo dompem. Ni abehye ho ma. Mumbeka ye ho ni enante ni apomunye den. Ni ntimi fan face 2020 no. A year of strong and fitness people. That's it. Ewiase Mu Nsem. Ensama ekosu Kumasi no. Yan kan we yeti ko ka obi dia. Ewiase Mu Nsem. The way a soldier force your discipline. Vanguard for them soldier for respect to what? Ewiase Mu Nsem. Anas the nyansa kromo no dey pop Ghana nyina. Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem. Dr. Baumia, what's the Ewiase Mu economics boost nyina mene in so piece on the economy management to be out. John Mahama now on the time na city no et China inflation senior they get for almost how many marks? Ewiase Mu Nsem. Ghana for Sena abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba na meja paye enti amosomfo aduana ba Kofi Asante anopa no num ene fa ekosi nonkron semaduana ba pa ho aduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na. Ewiase Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now, Ewiase Mu Nsem. Ewiase Mu Nsem. Ernest Afayam. Dodona Frame Chairman Afayam. Ewiase constituency NDC chairman. Nyame Aduma on the 1st of February 2020, Kumasi City Mall. Ye ina ye kwa kojone Love FM Fitness Walk. Na ya kwa tinetine yempo mini Ewiase fo ina ye bebo dompem. Ni abehye ho ma. Mumbeka ye ho ni enante ni apomunye den. Ni ntimi fan face 2020 no. A year of strong and fitness people. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Century, Regional Director, National Disaster Management Organization, Ashanti Region. Love FM Fitness Walk for the 2020 this year is coming on the 1st February. Come and let us all of us work for health. My name is Honorable Century. My name is Alhaji Sani. Love FM Fitness Walk 2020, 1st February. Come and let's work for health. Ewiase Mu Nsem. Ensama ekosu Kumasi no. Yan kan we yeti ko ka obi dia. Ewiase Mu Nsem. The way a soldier force your discipline. Vanguard for them soldier for respect to what? Ewiase Mu Nsem. Anas the nyansa kromo no dey pop Ghana nyina. Ewiase Mu Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Mu Nsem. Dr. Baumia, what's the Ewiase Mu economics boost nyina mene in so piece on the economy management to be out. John Mahama now on the time na city no et China inflation senior they get for almost how many marks? Ewiase Mu Nsem. Ghana for Sena abana absorbing through NACO. It's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Mu Nsem. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba na meja paye enti amosomfo aduana ba Kofi Asante anopa no num ene fa ekosi nonkron semaduana ba pa ho aduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebre kro na. Ewiase Mu Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now, Ewiase Mu Nsem. Walk.
walk. Walk. Walk, walk, walk. Walk. Love Fitness Walk. Walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. Love Fitness Walk. Oh, walk. It's the start of a new decade, and we've got to start right. And the only event that gives you the opportunity to begin right in good health is the Love from Absa Bank Fitness Walk. It's a new year, and therefore we need new energy to brace up for all it brings. So then, come as friends, families, companies, pressure groups, cliques, associations, churches, paramilitary groups, etc. And let's burn some calories you accumulated during the festive season. There will be free health screening, tidbits, and tutorials on healthy lifestyle. There will also be prizes for the best branded group, youngest walker, oldest walker, etc. Get ready for the selfies, refreshment from sponsors, networking opportunity, some brass band music, and jammer experience, and loads of fun whilst we keep fit. The venue is the Kumasi City Mall, 6 a.m. sharp. Come, let's walk for good health. Utie no edru baabi ansem bi wo ha ya na budichi ensem bi wo ha sebe ebradwene ene ntiase so santi ena ye wo ha na ye ankase wo ha de so de asemba na ye hwa sebe empani se ewiase no ye mpete oneni mu pani fi se pete wo no to ho kra ne tiri ho afudwuno edi se nya wo aye wo mo ahu wo mpani da ye nim nia eko obi wo ho betre tim se bibi ha no obi nso ho ana akoye ensempi na menua aboduem yes South Africa minim se dibedi o fani agro ugusu etie nyankopon ka ho ma menchia eye nana osei esibe berema aketechew ono etano autosu mienu we etano dumase hene nana baby obia metuche ede emao na filling station bi ewo enua eni nuem na edi enimhwe omo ya filling station share fm pa obafide so mbeyi afiri ho no emse radio no nhira nko na eche da bia bedru obia de edenhira na manager de Bernard kankam puma filling station ewo ehwa enuem omo ye ho adwuma Amos Menu Jackson Andrews Philip Jenna Kojo David ena Emmanuel puma ehwa filling station enchia se pa enko emamo yedwumade Ewiase Mu Nsem eni Nhyira programs na mfani agro sabrede ya Dr. Wonder so say Wonder no ya de ba kwa sabeka ho Dr. Wonder Wokan ba kono adibi na adibi ato so Dr. Wonder na tiefo ne amna ye wonder krama wonder na sa kwa wonder krama na no video de ba no kwasi buafo de adi ya gon ofia na no tie nya no complain na msisi eno ba otra na say na nipa osisi wo so mi ko gina so machine no baby aye oya bia ewoso atenka se eye ho adwuma se ehoto wa ha ona eba no se kra okotwa rasta wo pe koto kwa abo kwasi una justification ya mfame watu na ya mfame kwasi brago fi una akojina so enra ana me call Dr. Mensa piao isi misisi eme ya Dr. Kwatimba adwada no so kwasi abra okay timikwe mankoto doctor ti Dr. Kwade na the time ya so okokasa radio so Dr. Kwatin na ko butu to jam ho no ye de me ma one entwibi na entwi me hu na me bu na nichie entwibi wo ho won control sa machine wow no de me tena konya so sei no de me na isisi machine so sei me kwa no so kwasi omo ba ko opa obegina ho no kura radio no se de bi o de tena se na go va de me tena se sei no de ade bi mi musa na me tuo sei no shout me room mpaboa no ma me yi me belt ne matade de bibia hye no start here ne mu to say de ye massage dem na ho de na me okay de afi na eko na awoso me sere na awoso me nan na ewoso na afi me nan stop here ne ba me sisi na nkase me ya no because ye de bo na ebo sisi ba me tiku na ayem sei ku bon ma ye sei na ajao na yo afi ba ku fi nyese misu na misu ye but na misu ni nyese bibi prame pensi ase shebodi di mu no nyema e shebodi di mu enye no and efiri wo emiamia femiwie rafi atade na she me roye because me di agura atade ne befo fifre teme meti wo mintu mi na me nye hwe afi omu ye ya odwe trans be 10 minutes ye ya no jame afi me sorry bra ko fi meti yi ukachem say me nsore mfa me nan ensi for me like ukotodwe say na woku amudu ukotodwe akof my friends na mentumi
but say metime de bensa kwesi fom ma ye free sisi ni mu ada ho na wa wie na o ka kire me say sisi no ade kire o se kina me nsa amra na meta akọ wo so de oba wi a ya akọpa donko bi na Kopa donko bi neto. Kopa donko ba ko na to na hwese. Da bi nya adonko no anum no. Nyansa donko. Fade money tia. Eno wunya oba bi sa. Usisi ni wunyina Greece bi bia ya. Wunya oba bi sa. Awurade. No da ho sa. Jai. Wa roro ho sa no. Bragovi. Oh. Machine no. Adana ba Bragovi doctor ne no see. Doctor Ntwi no so. Wo de machine nya machine bia o. Wo de pagya na hwe. Onsa ba ko se kura keto akura bi to pagya ne se. Na ka se wo so. Na Bragovi. Misuma ma se. Eije adwuma fifre tew. Doctor why ade? Me da se. Doctor why ade Bragovi? Adanse no de no. Why ade? Me akasa magina so me sire obi ase wonko. Wonko dia so bi. Me da se. Me fa machine nwo so body no. Me da se pa. On se. Na nwo so ne madada no. So body no akasa. Wo kan ade am de mani abuo dua bi esi ho a eso haba nyina awo. Ahaba na awo no emfa papa bia ne ahofe bia emre bia. It is a dua no wo so sa na haba dada nyina tigu a na mo na hyase. Me bom pesa wo de ko na ko gina so dako. Wo be ba bi dia dance. Ofa me ko ba me ko amesa. Said yes, I will be said, dear, why my coachman was a president. Oh, why not done a baby and the pardon? Miss from me, Befri more pardon. And then Bass with the speed, and then from us with the speed, if you move, Bass, a better sound. Papa, because Dr. Neil was say, a young more Juman in area, but to send and Nano said, yeah, men and I made Tiamuno. The next time I'm a banner, because a body baby or home, which is a wire in a chain. A wusubody na fi baby as a bibia beshibiana babishe. Intimeko Anna Bragovi Mesre Titri Obia what is yadia pan. Obia what is yadia one day or see Wakua and Korude could just say for the NSB. Could Dr. Mensa feed the food now? I'm a catch for say Dr. Mensa the abrochina banaso. Massa, what they are Sabio, we are seeing now. What father say, yeah, the good box, my better. Mrs. Dear Dr. Mensa, one can once him. So Bano Becker Fidian was Unja Fidiana and Mammy. Wow. Me, I'm a what for? Me, my telephone. I can be. See, what the Yamaya, a man about was I won't be a na bema na yes am so enya wa ento ade afidie na afidie no nim brakofu na esisu keke se yo na esisu keke no e wo so wa na uti se e wo so body unya ya nka obeyu na afiri so but afidie ni ma akwa ma onyi wo pagya na akra mpe entimi mpagya mfra afidie no so esisu se no this ya le na afidie ho this e free what me say what nwanwa fo basa doc fire to aso yo Jacobi me da say ya friend kwasi bo afo Dr. Mensa afidie ambassador na say sa na de betu no winim doc obi attest me say as David kusibu afo ampa o ka se mu we de edimi de number na e ma nipa no fama no on said Debia no ye na nanom ka se mu we omo se bobo chichi afri nsu ase be ka kire o se den chema wu aye nye na chinyi on say we de ono na akọ waba ene wo di ho adanse ye edigi number no eye 0271 173 551 0271 173 551 MTN no 0245 958 768 0245 958 768 debi ameka me say ebi ayo himpon bi on pese obeba ya so ye ho ye ba ye de machine be ka ho o friend number we need to car ba ofie eno no pese Dr. Mensa kura di akiri obi di akiri me din kan dada so we trainee doctors for a wo mo ye papa o pese o di akiri obi di akiri aba o de o be friend number we ni aba ofie abehwe eye boko asem ehiase ye de nurse ni tena ho kura de betra ho eye 0501 500 442 0501 500 442 Enti doc obama etiefo kan me da se pi nana ba me da se Jacobi hwe doc Ewiase obi wonim bibi bia ne tie den papa semrikatuo o se mo to bi do tu na da yemfa bibi se doctor
obi oche owukro oche sana na ba betimi ebenyine sa wo oche na bra ko fi akora na otimi bunu mo nkora bre mu ba kokora kora so wo wo akora bi abo wo ko fina kala aya ko fi he nyame ede bibi dum obi a ode adom no wo ye de nyame na diama enti ya na bebiri na no enso ya ade in fact si eka herbal medicine sisi aga na ha sei no se de isi gi na ho menan yakoye se China no kata niema bi so kro ebe kata no ma bebre so papa herbal medicine kata no ma bebre so na nyame adawro ma sisi ade ma pa ho ntoma magana fo ahunu se bibidro ye na ade ba ko wo mu a ema manage herbal medicine ho ne se onkonom herbal medicine ko nya problem wo liver na so kidney da oh say dey sitie no enu nti eye abra wasam so obitimi si fie na wo wayare sadua esi ni fie no wabu ayare sana to agu free edua bi te se nwona nchene konkroma nyame na sheda ma ebesi wo fie ne nipa no wabu ato agu because of say oni hu nimdie ignorance eyade a ehu pa nyame adom so me de abrochira bagan na se de na wo Mr. Ajekumudi ewu de waye no de enokure nie nyame nhira no papa what can I say meche meja pade mu mienu me de ama Dr. Wonder na se bi eja pade me de ko ade ehia me pa se sia ne se onyame de nimde ne bisa be ka me ho na se de o sa de ka me ho na no oden erunti na obi aba me ho na ne ho aba no kwasi bo afo aka ne sisi ho asem sa se dog me so de hwe me ma ne wiem fo samna so obi sisi ye ne ya den pa etimi de wiem fo samna boa no ma ne sisi ni gyae enso me kai se mama ne wiem fo samna da enso ne de na enyae ye de gina afidie so ya ne ho aba no enebo enu ohu me wakoto asole sa 20 times enu wote wono na be matunofo uko yu wakoto asole sa 20 times obi manu wu a emema bebre na no ho ya na eya maman enu kre na mama yo wo entrance na be sinyame ya domo cha me you how afiri wo so hallelujah me muni wo how afiri wo so we de omuni e da mpa me se wo fu no kra na ma ni no me wo yan ne on side wo yan so akwa ya wade o me se wo de afro bisa bo afo ye de bombu nyina ta so eso anko she nyame ya doma anwa se bo be si ko twichina no ano odin se ne se ma anya djuma ho ene ba bia me koye adwuma oyo so sehwi na abante ba ko hemidin no se opani na wo nti wuti ede e pa na wo mu era de nyame ni mu de o de edum ne ma enti na Goliath David timi kumu no ana enye nwanwa no enti Dr. Mensa he back na ke no de enhihye wo se ye de fa nipa ho nyina na nyame adom so ma ye wie enti ehia kwa adu bi ase obi be gina ba bi no abome kwa adu aka se Dr. Mensa na yen ya ha de ade no wanye se ye de bi apin dada Ghana fo yina kase da bi enipa so masi ene yayi no se we wonu odi kan a no kure nie ne nipa no odi kan ampa na nsa na omo to aba omo so omo pagin FA president na o shepa se Mr. Free nom ne nipa bi keto kraku nom ne afi na abato no miti wodi na se enti we no ha na be wi ni now when a can't you know say the ziko na cat eren na na che say aye ni kasam kwa ni nyina na say enye gidigidi ene yedi ya bibie na nyankopon yi obi say we na me si na hene a oboa wono a na wode na ekoro kire say Dr. Mensa Herbal Clinic 2018-2019 ena Ghana fo nyina mpanifo atwotwo wuro a omunuma bibiduro mu nimudie tena ase dwene ho say da bi Wowura we ne the best herbal clinic award be ma no enokure ne mo ye madanse fo me ba na me no me sense no gugu be ko mu me das ne ade nyina de be de be kire mu ha na e wo me office nso se esi a obi antu me na manyana no ntie se setie bia se Dr. Mensa Kenten no kakra bi obetimi asa nya kire se yenya herbal clinic na herbal hospital watimi enya waya nsese che me de no nokre go bi am ya bibiduru am ama hede adom afutam
22 acres of land me ni nyina adua habae eno achi me home service me tu kwan kwa amono ne ba na me sa home clinic ne bae ena no nso da nchen a enhyehye ye papa a de hwe nipa no me wo eno nti eba na yale sem dia nyame adom so medikai na de ye ka kire wo mo a eti ye ne se de ye kan enya hote ena ensa anya gudi on se me wafidi de bibi efe ni general diagnosis eno no ba ye de check your system ni nyina hwe ba bi o hawo era fidi na wo kan ho ase unum se yetimi set na sa de ma computer laptop na fe no o system no nyina na begu afidi no oyam ne nyina oyam no ma nyina wa koma wa hra o ya ne bibia ebegu so o be se papa ba ko se enti menso no ni na me se o so no egu ho sa no o so na abugba ateta so sa no na che se aye se be wa kuma aboa na o sa ne nso no na ebi choku ba bi no bi hwe ndi o se enti menso me se o so no no enti na da bia o tisa noise no yem no obi won so na process no onye wo ha wo na machine na wanwade ye ne se abrofo no munyansa o wo mo ye mfidie no na ya mitimi bisa se e de adwen no munya ya o mutimi di ye sa be mobile phone kura o dwene ho a wanhwe be ha o dwene ho be ha me kan bibia sa o dwene ho be ha oh na media ya na me no ahoma bia nso so nkohwe obi o fre ni pa no abroche no ajeso hello on say nwanwa pa enti mbese afidie nwanwa so na ye de abakotwi no wo de wo nyale kora bra because ye nya ya afo nti na ye de begu ho china de base mesi nya me ya doma wo china me ya Dr. Mensa no me tenase wo ba wo se Dr. Mensa say na ya na metie me say mo connect na mafidie se ya de lab sem kora no me say lab no kora doso ye hwe mojam no ye twa scan na doso enti wo ba na so complain say pa me say mon connect na mafidie ye connect o ma na abo say ye hu no ha no ya ma oduru na ko enti wo mo etie ye me sra mo kine nyame ya doma metena se wa wutie me ba bia wo bia me si nyame ya doma okina se si ya Mr. Ajekum dia wa ma adwuma na ye mmere ama me dodo adana me kan chere kwa me se sisi ade pape wa madwuma ya yefo ama me enti ebe ma nimdie na ye kese because kane no se ko ba se obi nya bi Nhyira go no kosi na o ma no gonorrhea dura ahwe anu wa dwena sa akoye o se jama syphilis mpo na ha no sisi ade afidie na me yahunu se yale we na ha obi a onso obi ono ma na onya ulcer ulcer na onya no se ebia na ewo ne digestion ni mu ana onya gastric ulcer aba ne large intestine ni mu eno no he da ehunu ba afidie be kire se aha se na wo nda ama dwuma na ye mmere ama wo enti nyame ya dom akina se wo mo bebe bia no pa no mutra yeyi wode ye se eye advert ni ye but me pese me sa ka kire wo obi a wotie bia se obi a ne de hye nya anwodwe ya le stroke ana obi a wote nka pa se afede misisi me je me ho anye ya me to ase twetwe me pa sa afo ni nyina tra yeyi because anya de adwuma no be ye din bio obi wo kwa omo ne me chat wa na omo comment wa se omo hia number ne papa na de omo ya ababa bete na mo se I want the Drew. Okay, number no eda will be mami fan tudwa na obi bisa udrun kan pumpuni mantemu ayo Madina Zongo Junction o man FM Abrosana se Central Region for the be kan masem ze monko kaso a ye wonsani school no opposite ko foridua ye old slaughter house and say judge na Abrosana se sana takra de infante ni bi ze du ta di infante a ye ne sako ne ye opposite na takwa de o medical doctor bi udru akon junction wa ye friend Dr. Forsen ye ni ndi nhwe animu sahwi akwantom la sahwi bodi sahwi duaboso sahwi bekwai sahwi dade aso sahwi asafo munyina mo boa mo ho ano a momla sahwi yo so dwenase ye wo man hina blos akasi enum utra adum coastal na ba Dr. Mensa ba clinic sahwi ye bode fo adwusi wa sunyan
uko old municipal hospital ono udu Presby Junction ho a ehon so yani tigu for office ne bo ho ene dunko afo atadwo ma wi ate dende ene de oduru dunkwawa so nya fidie ne every day dunko afo afidie akweka omonza na oduru ho a yani post office ana Solar FM ne ene omne di nhwe ani mu ewo dunkwawo edigana ha ba bia wo bia ye de bia toawo number na me di tu dwama ka hu se me de me bo number awia me nka se bio mi nya botre na nyame ya domo amakoda na de atia mi a me de mani pepe a me hwene tia santemo me hwe ne ma Dr. Mensa beye ewu pacho umum do atimi aka hwene tia bo of do ntimi nka na hwene tia obaka se de mani pepe a me hwene tafu santemo na wade abehwe na de wom ne se kumase de want me amfa number ikura ye wo kochi tie ni ye brofo kasa mu odu enti enka blofu sanse obi wo a wo ka blofu so wes na wo ka na bia na nye omo table of tumi kire wase edudu bofo du atwam enka blofu sikotwi na beka twi kire Dr. Mensa number no eye 0271 173 551 0271 173 551 ena MTN ye 0245 958 768 0245 958 768 ye Vodafone a eno so ye 0209 500 273 0209 500 273 the opesi e be fie de e 0501 500 442 Emma Remfi wachina doctor the discount ni rem nanso emema nipa first 20 no obeba no bema bedi den ye de becha okwa eno de obi obeto ama obi ano report ni enyi de becha kwa because on say taxi driver for okra ma can say taxi driver bia wo obi beba ayasa bia ho bia mema wo dura bebua wo bema ma wo ho aye de eja wo fi mawie se meka se me to aso akasa ahwa no maka de ni kwa se meka de mpese me kire tiefuo nyina ne se nyame ya dom o kina esan se dom beba ho bebiri nti me hye dwuma se ntem ache kura no nso no matenase na metenase ayale ebeye mobo ewo me nsa no kotwi enti ayafo a omutie mi nyina mo mpa ne se nyame be ya dom na akokọ bagi boyi kina nne nyame beboa me apagya magina me nankroma no nko apɛ enehia enti nyame ya dom ɔkyena no nso na matrase de besie de ese wani na nse ɔka kyerɛ ɛna se pi Dr. Mensa asoɛ ɛna yɛkɔɛ na ɔgɔte ne nka no sɛ Dr. Mensa afidie foforo ambassador akwasibo afofia ebi a me kura so me ba no magye ne nsɛm ambassador na yɛ fize nya yɛkɔ ne so akɔgye hu bi na mmom bia me ba ho bia sisna so fize tambrobe ɛbɛba so hɔ pa fize afuro no ɛframa kyerem ɛne sade yakoyam ni nyina together na fe taburo be no asabem na bibia atumi akọ enkai bomodin se odi wani bechirim ewo eye Dr. Mensa asoe na onam nyankopon ene nimdie nyankopon de amano so na waboa no international power praise chapel prophet Kingsley Jemfia so se men kan kire o se fa ha no dadwo ko dan na bedidi ni nyina bra no beboa pa prophet se eye fiada bia council no eba so a enye asenketo akra bomodin ukuada so betumi kan ho counseling kwasiada na yaya Solomon Ponting Government Hospital na chiri wa bomode se odo how bit say wo asu fie honhum aware honhum yare awo a wuntumi ngo ene spiritual attacks odebeko na ode oil ene enku ene semna bedwa so akra ene president na ga wulu benya betachiman so Brad Thomas or Ghana Commercial Bank na chiri wa oton empaboa UK so beko lady ho ene 079 519-77855 079-519-77855 Mamponte ason them or church premises so ba benya be no bezin fa 0500 550-222 0500 550-222 0500 550-222 Anna Anna 0556 949-087 0556 949-087 they chat to 0243 999796 0243 999796 na oduani achim where you carry the guitar satellite was me catch yourself
New Year chede promo no egusua for the chebo kan dia so na TV active contract 32 inches whatever 549 pe 40 inches 899 pe 43 inches as we Ghana 999 pe 50 inches no the amount 1699 bomodin what the near my papa which is a high quality KDS CCTV cameras sana full pounding machines video the pam near my machines as well the biaba brand new laptops air conditioning deep freezers microwaves and if prices usual home appliances in your biaba now ya buy djuma ni ase betrase na de shegu akwemu enche obenye japade bebre Kennedy aso ya no behu first floor air family plaza building source number 21 and 22 but that's so your Adom house or Patasi Main Street your police depot the frame 0244835128 0244835128 and 0207653031 0207653031 now near the go bam of Gary papa we oh no papa na ni nyina so ma wa ya sabia enya o kitchen ma waduane no ensa yare sense obadu maduro so de sa ho yare we doctor bia o konfo no che aya sabia oncology department eno your friend Dr. Edmonata ono and the bam of grade alternative clinic aba ni nyina say services ni bini what the diagnostic machines ahodo aba ye hunu bie e Ghana mem ha ya sabia bia sada ena yare bia woni peduan mu fidie doso na akoyi yare no na ababesa doctor ede aduane ene food supplements ede za kan no na esa yare chronic disease ete brebomu yare samu yare awo ho nsem anasa diabetes koko hypertension stroke ene cancer na ga wunyina doctor besa yare mabia akonka oya juwa fijuada akopime fiada na weekend na time no sisa na work days no Friday sorry, Monday to Friday, 7:30 to 5 p.m. And Memidar Kwasi 7:30 to 3 p.m. Yawo Aisha Hotel, Aisha Hotel Janjua, the cabin, your MTN office, no, actually, 024 0240512171 0240512171 and 0244632533 0244632533 osema what drew Modiane and what Brunia said drew ever down at Piane. Nabia Heba Misha, or see Pebinum, Nebebu, malaria dra, Abaswa, a draw Pia, and no, NC Akai, and on a Nadia, Heba Center, Arodina Dia, Heba Mr. Abaho Celebia, Obedebia to Kujatuano, na malaria Kun, and now Pedua 0558565890 0558565890 and 0270417669 0270417669 na wape nyeduaro dodo no atu akoto fiase for fabulous woni na no say boaten amango asemu metubi nkoton na bukuru for free yare on adwempa heba clinic wo ka cho se bra na ha no dadwinya etobetwa na obana wabe free screening e dia mai 8 February na dwedi eba so efie mu bosu di animu ogefo bosu me no senya nefu anwotwe a na odi dwuman ewo na so yeho adwempa heba clinic ewo fumeso Alhaji Salia Jansen ejoso ekwan no so na mechiri wosi yare fibroid stroke kidney disease stomach ulcer mare hokra adwempa eja nam na wide nyina mu screening na wahwe amodro na bibia atumi akonkai obefri dwumade azu no nsia na opo no nsia friend sensia sa onti bibia ase 0244 725 276 0244 725 276 and 0554 438 440 0554 438 440 na watumi ene no atwetwe enkomo we a mountain of victory asafumu ena meto mezafro revival de temu pa adansa ketwa dwumade ne hyase na no adwada yakuya nimpa ene eukwada dwumade tatemu akosi fiada mesro baby obia bomode so be fati ase nam ewo sofulai na dio ne achem atwoma twede kwasi ada
atwuma twede na meka ho asemi Joshua Janshi dwumade no ya hyase eye adwada ye de kosi kwasiada Sunday eti bomodin so do hu bechemu ofa ka akwa atwuma twede Joshua Janshi ho na abesi na ni nyina ne se ye kobubu Jericho afasuo ni nyina to agu Jericho afasuo no ye de mpaibo ekobubu ni nyina to agu wo na ni mu afasuo ebidie ya wade ebidie ya yade ebidie ya ohia ebidie ya kwankro ebidie ya dam obidie beye fasuo ni nyina ko na Prophet Joshua Bans head pastor Mountain of Victory asafo so for penny omubudi nyina engu dwumade ne befra se no nko pasom no na yapon eye donko anwumre dia so befra se no nsia na yapon no nwotwe 2 hours pepepe na akope ba bia da ni nyina ne se obi show about to me your friend disappointment no for the chim family case abusuan no me ne keka ka ho ya renom se na medika ka no bo sampa tata ojo ho age Ewiase ni nyina so do de be chim ewo eye atwoma twede Joshua chance eho ene Nyankopon nam na koa so ebeboa na wayiri nyina bomode sa obefre 0540 447 000 0540 447 000 and 0204 230 009 0204 230 009 Prophet Joshua number friend na ennentwe komo Roca Limited Clinic Limited so men kan say what do pa ba 20 capsules e memma na medro wu adwonso sem hawo wan kan wan adwonso do ehwiagu ho dwonso anezu vitamin D akire oba sabe wutim say niema bebre wo ase abintumi modi prostate and hawo de nyina 20 capsules e man memma na nom anopa nan awia mienu anwumre enan 424 na tese bibia akọ enkai 20 capsules pakum enso ya memedro memma nkwane no bema wa emre mpam jibi no na honto mimpomi ni o bema wagina so yepa na ama low sperm count no nyina afro so won beto pa uchiemu ntanta bawi mu akwa akiri pa no afili na bema no so epo begirempa kuma se wala ba eye aboabo station discourse cafe ne dia no hwenkran wa denta panta junction Care TV Abrosad one offer 0244 183 230 0244 183 230 na 0248 885040 0248 885040 na oni edi nkomo mona so bni mona krifra agbebe faso agbebe bo ani chirem ne kotobi oto mona so punibi na wato mona krip no de adwale honam kankan ekronom ne ade nyina na tu ase agbebe fever malaria dro unu bia fever nyina se betu se hwim agbebe tonic adonkona ne adra etimi tu ko kwa so ba sabe ne bra emayi na ote ya wo brad mu moja timi ne afrisare ebe de afrisare wa ama ho ato agbebe bam enso ba bia o ya bia mso fa bitwai na yare bi ti se menstrual pains tonic etu asepa yare bi tisa diabetes hypertension no stomach ulcer typhoid skin rashes pass koko asem na make you prostate anasa be man to nyina so ye waten kan tiko anasa asoro binti paye therefore anyhow stroke for it mo agbewe for so yare aka man to amodi nyina omutu ase e waso so mo machines ho kwa general consultation medical lab or scan service physio check kwanso abefa so abedi ya adwuma de biada aye homes ka biada beba obi anso obenya no do don't say heba say agbeve heba behu ewa de koja age fata so ere kwa mo ahimfie no junction no ene die nimhwe ewo adwoso ene kuma se kwantempo no so enkran ye so tum last of betumi afre 0550 677 681 0550 677 681 and 024 65 95 256 024 65 95 256 na only actual cover 7 cold seas 76 cold liver oil oil be at the bomb pesi di the bomb pie omega 3 wom and a vitamins so A and D ebeboa papa ne ebeboa ho immune system no ebenya hode akoatia infections nyina sa bema watwene emunso ada ho yie pa wani ebehu ade bema no mpe ahyehye yie na aboa ma wede na abo kama pa ebema honam a hode wo mu na otrinwi nso ebenya hode bomane so obepebie
ebebo Caristic Ventures yani ade Zahara Mr Zahara G any capsule ne Zahara capsules abedwaso Zahara Mr no any Zahara G no ewunya bi surface good ya kan dance betu ase wu century bi say sabe nsuo bi ezisi every wase ba sabe obema ho ne nsa bia begu oni ade oba wase ne nsa bia begu timu a ne ko ekwa ya mabi utim se nsuo bi every wase ba enkoyi sada ena ema ene mema nso utim se oniema mu ho eniema enta ezisi so ye ema wote nkaza memo bi kika wi pepe menstrual pain menstrual disorder ni tumi no prostate ba wade so benya bi ebebo apa ebetu ase na se de sinu ni Zahara Mr ene Zahara G no Obanum Zahara G no miensa no pa miensa nyumbe no no Mr so mi no pa mi no nyumbe beboa na tuare no abema meso pebinom na obema munya den na aboa abo tumi di akotene pa ewo mpem amayire amamu ene epiaw Zahara man capsules enso no mi no pa mi no anyumbe opedo do 0246 348334 0246 348334 and 0245191807 0245191807 0322083581 0322083582 obetumi afre na odo adwe nkyira ba na enam se ebre no atia na asam foforo so e wotimi srewa oba taw na waka wasem na yeko medase hello Obi. Udini baby akasa free. Nanda krabwa hini. Bishop wa pizza. Pacho yanko. Mo obi nyina chawa. Na unze nti ni tia obi ni ape nufo na o. Nse ede ya ni na yebwa. Menza wo na yebwa obi yebwa wo wo. Bidus. Ano komana krabwa. Ya be fa. Ya da sefa nyamisha wa pizza hello. Ano mbaje madu. Mejo subinu Udini baby akasa free. Ana mdindi Ismaila because chawdo no mamashi. Ismaila itio. Ba yake muna yemu ngwa. Ba yake muna yemu ngwa mko. Ani mo yasi o. She. Ni mo yasi kwa. Weri mombo ano mwana nko. Amano. Ya da sefa nyamisha hello. Hello Kofi. Bato information center. Oh, Kofi. Masi wa soka pranti. You offer bato yeti offer. Yeah, me yo sa. O wa ni democratic information center for ni ti. Ini ba yi sama water. Idu ba bia na pa ba bia mintia se idu ba so na pa kom kakra. Na ni papa na ho. Le wona eka. Inti satisa yesre asofo mpani fo ho yi o mo ano. O wa ni maka bye bye. That's it. Hello. Hello, Obagobi. Pia Shumika Bekwai Yenko. Obagobi Mabeja for Yajo. Yamisha na Juma Pamoye. Obagobi and Nema Kosi de Ano de Bao. So what they say, no man, and I say, what chairman, and I say, Bibu. She right. Nama na no more, after Mafla, almost what you know. What I say. Obagobi, yes, I'm saying, Ababa, Yamibagin, or you know, you home. That's it. Hello. Udini baby akasa free. Yo eat you. Maybe Yamian no kwate me. Akwa no tie ma free. Ebra ka se no mo de dire. Nanso okubo ni dire. No ba go free dire ka se no ye dire. Na me timani femu na me de ma fit ya semina obago fit ezizo so mami o because mami wata dia wokai enfoni ya yehu ni ye no anu wokai na according to Bible no se no o se bonsam wo bonsam ye tu se de ya na ye do na ya ye no so ati ati enti se wo ko glu da mami wata na se ati ye fish e enfoni na enti akura na se no pressure bia wanya mfo ne de le mum so ne maame wa chambu bi ne ho na de and they were the Biaka or faculty. Yes, I saw the Bible no problem. You will say no credit. Yeah, that's it. Hello. 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 Kofisima and Kwan. I have office what the job.
for coffee money. You're fine, you. You miss so up to make an say and question by an old thing in a also after Kubo to do on one figure, let's go how near my you. It's immediate, whatever they he said, it's up with me. I have someone yes. Yeah, that's a plan. Hello. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Good evening. Yeah, Joso. Yo, it is it, you. Yo. But your instructor, Obia, do it all about the old found conduct. Only a banana. Oh, you did an idea, good flow colonel, or your singing. Wafa, no one, no tunnel. No conform did not tell me. It would be a business. We cry, well, they only put you. Oh, who have a come to do attempt that? It is Yamin Shapa. Hello. Hello. Who didn't baby a casa free? Eric and Casafi Blanco. 80 million. I quite one 10 years. I don't know where I was. That's Panyami H. Hello. And some baby na Prophet Joshua Kraso Bebe Ewiase Nsem Ediamae eti ye kwa ba isi na yakotie ne honso ebefri ho ede aba na mamenka se konfo ye bi hajia sarase menka nche so how bi edam so bia amane bia ukomu bia se yakwantusem se bia ene abowo se eya wo nsem adwuma ho nsem spiritual attachment and spiritual marriage ni nya so do de be chirim ewo agona asama ho ene odi dwuma ya bo odua ko obedane ediama papa pa ka or Dr. Benza Biafro Keu bet your friend 0243134535 0243134535 now the convoy be action como and now the WhatsApp number is 0557667510 0557667510 na only head sala atwe enkomo Gifas F Company Limited as we na do ni na say one the Gifas mixture abedwa so bacteria dura wunya bi na onoma etumi eboa papa se eye namu yare ahodo bi na wakote se gonorrhea syphilis candidiasis near friend white bema kwamo often premature ejaculation uje mu datem sisi ade sabe awo ho nsem eye oba sabio okwaficha na ya se etwa no na enia ubenya Gifas Misha ebeboa na tutu ha nyina afrimu ama ho ato Gifas P capsules eno so be ma pem na ku enu membe dura be ma no bia mo ye be ma katechi papa se ope bia to benya bia to okole na keba Astown Kumase ena se wa heba enso e wa Santemampon okwa heba anasa chemical shop family shop bia o do so pe Gifas Misha etu yare ase na Gifas P capsules edime ma sama mo re bodmanza pem ku enu frɛ 0203 6898 88 0203 6898 88 and 0261 3198 95 0261 319895 Gifas Mr. Minua Banana Hayford ose papa we Yaguswa to abano we National Gospel Music Award 2019 bomodin say odo ho be abato na ye to no mu now so wato ama favorite gospel artist na otumi abewini na wanya enkudim abotre no ne nya so betumi akọ njmagh.com na wako vote na bibia tuya akoso kai say vote no December year and vote yede ebesi itibobode National Gospel Music Award we omom de global expert recovery limited ba na obia odeka bia ya ba bedan kano na yede ama ajusika edi ama we love and Nhyira FM so ya support the Alaska Star Enterprise on the so war wallpapers
Inquist design and colors. Wallpaper Wukruma Fibia Nebo and our fem Alaska Star Enterprise. Masa Meso Air Germany, Canada, Spain, USA, France, Italy, Denmark, Sweden, hotels, outdoor restaurant, churches, banking hall, schools, FM station, TV stations, outdoor, Mofo Money Chip, Kumasia Doom, Yana Boss FM, any deal here, Prudential Plaza, Uber to your friend 055 4114 878 0554 114 878 and 0268 419 596 0268 419 596. Masa sa ope omom niema war papers outdoor omo ebo fem ties ni onuanom 3DL posi hwan ne akika ka hunyina omnom bone ye na niema no so eye papa for the chim empo travel and advisory consultancy was me ganjiro se obezo tukwa branche ne enkyerechiro Baby, a person could be a Robeko, Canada visa, Dubai visa, Schengen visa, Germany, Italy, Korea, and Kikaka Wina, Yagazia Besonsa, near Duaco, Bibia, Bebuku Bibia, Visa, Yabeson National Gospel Award, ye as set near Obedin Kunimo, Yadimeko Dubai, no so Aquajina Home, now Aquajin ni Oho, Bomadi so do how you ever die, Bomadi so before no Benua Frey, a quantum quade, Frey 0596 017 032 0596 017 032 and your WhatsApp is 0571 803 030 0571 803 030. Now, come to some the uni problem. We Insta face pack powder. Powder be a aba just was a pimples and I went in pregnancy said amonchi ato abusia mu awunya bi na de fa wan access passport obi wa sabe wa chinchin bede wo na nim no watoto mpampa wunya bi abebo na yin fri ho ama ho ato ti ba modern pass wo de be wanim indo face powder no wo de ye wanim a atrema na de gunso na wo de wanim sima adu ene sima du no machi na afi wa ho kama kama bonsu wanim ebe ye ton kama na abo betu abayaso yewo SI Cosmetics ewo adum pampaso Las Palmas restaurant no achire ho ene o sa ene ye pe dealers a ye no be aduma okuma sam so pesa oni ye aduma afre no be ana pe ne pe bi ato afre 0200 936 642 0200 936 642. We Sansaka sewage. Sansa sewage me can also promotion and omoye. Nina said broden ye chamo de kwa. Sansa sewage as a bra na betua 1100. Na yenye biodigester emam kama ubenya gasum bebo apa mo aduane no eni nyina conference as which ye na ye de biodigester eba ya ye adwuma how bia anyhow yetumi ya ma obia kumase Ghana ha bomade so beto nsa frey na ya ba yesa trin nipa no me adwuma biodigester any forever man who 3D airport 3D wall mura 3D ceiling mura 3D wallpaper any stamp concrete any akeka kan be register so pese usua bi na na ya adwuma 300 Ghana cedis adwumadie Monday 20th January. I do brand number register. Let me be a between Konkai. Your Fox FM premises so Hona Jumediano Ebebaso Aya Nuncia Copim Nuncia, but you are friend 0206 910 035 0206 910 035 and 0244 61 858 0244 61 858. We Dutch fashion wasn't Tare Papa de
woni how for the chim ya won tade a ewo din eye ma ne memma polo club t-shirt no men's and ladies case wear club shoes dresses jeans bags etc designer products Masa Tebek Dodge John Foster Max Carvers Tim Martins Tomford Adidas and Timberland Dutch fashion once a maybe one time be the ground one the entire papa agiding but one sort would be to me and man ever fempa and quad out near menina you'll be on in natural beverage 0242 640 565 0242 640 565 Yeji Natural Clinic Health Clinic semen ka Joseph how ni na bra na yeji Natural Health Clinic yamwo 33 years here by ya boa Ghana voye papa wa yasem amomo ayasa nyina atumi akonka wa ya rebi etese wi nom asho ma untumi nyai koke tramadol onnom sam obi nwi bi se be opema da bi adane akokoro wa bu mu abu pa mama so do be chirem sara na heba medicine ye ono etu ya rebia ase ya heba medicine na edidwuma awase o diabetes nam yare stroke and how fibroid hepatitis B wo ho nsam and many more mama so do be chirem obehu ye Natural Clinic for our Bremen West and that's ya wo yaji your Bremen West ya Bremen West ya ne share filling station and di anywhere ya be Apostolic Church and our friend 0559 320 039 0559 320 039 and 0262 219 910 0262 219 219910 General Travel Consult osebra na yamu apaye genu enti ebebo adu tukwai baby apeso ukobia Canada UK Dubai Germany yadobeko bra never consult ye na yamu na wakontu semno edisi una so baby to say Jordan South Korea Israel your flexible payment abetumi aye na yeduwa connect say we start say we adwuma na yateto kakrakra na bibia atumi akonkai na ehia no birth certificate o passport ane eno kwa na ehia udu ane bechire kumasia tafo mas 4 anyhow for 0552 540778 0552 540778 for near Uhia Bianobsa Franco Trading Enterprise home of quality phones and computers Ninaza television papa yani diaba baby abeko be television come up adum babu bazabe dum be your phones ahodo enyina eho ejaba house adum next war FM be odum adum yani mekom edian hwe adum yani Prudential Bank edian hwe adum yani ko for clinic edian hwe na oba Morocco nso akeu so oba MT office obehu your friend 0245 316 969 0245 316 969 na 0560 684147 0560 684147 eda bi ho no ma yeton na ene se we no 3-story building 6 flats apartment ana ewumu na ewo Kenya si around Garden City University wo hostel no na ewo lease no eda so be say 98 years nyasam getwa wa wani gi sa dan ho no bomodi a se oba 0245 248918 0245 248918 na no mo akasa we so see 8-bedroom apartment toilet eka ho bie ana fe toilet and bath enso so ehyimu no so ye ton na ene se o double garage wo ho ma chese playing grounds enso so wo ho no kese car park kese afi electricity fence wo ibi eno so wo mo ewo bi chese kromfo ntimi ma ho swimming pool aka ho ewo medoma Kumasi ya womo eben etimetim empatam ho a wa wani je ho no frɛ 0543 062 533 0543 062 533
na woni mpanyimfo atwetwe enkomo we Angels Dominion International Church osofo oda no ye frɛ no Prophet Joseph Mensah osofo with the Bible ni dijuma or the free Israel and what they apem so abro ni fita de che no na da so ye adwuma bi sisa abri Prophet Ibrahim fa Bible hwe ha nyina mu ni hu ha ne so ano o kumase na wade oyo nwaso bi aba Psalm 91 and Psalm 23 Psalm 91 you be auto ade ayento abefo tete wo usika samunye wadwuma samunye yaredom bi ne atode ato so ukun ba bi akwa enko wa opeba Psalm 91 bebo wo wa usu hia favor ye sha oba yi ni so nyema nyina nkoye ye yi anim bibi ade ese papa ba wa nche no na abagu ko na ko Psalm 23 na emwa wo upebi ato aba Nhyira FM security checkpoint abenya biato anakwa asaf market ready heba one opportunity saving saloons na edi enhwanimu Germany Frankfurt and also Mr. Peter Semensa and adu USA Virginia busa Roxen udu London na Mitchem CR4 busa Lady and afi udu Belgium nso so a Ghent busa owura Isaac Yaoboate anaso dodo na friend say ofa boot obenya biato Prophet Trasi ewu Kumasi a etimeti mass Bola Junction eno ye da ene brada ejwada ene brada uduru enkramantam nso so amasama Stadium Junction Jarvis eno nso so Trase Yawada ana afememenda uduru nkoko so Atrado Salvation School wo Trase Kosiada enkoa na ohwe Prophet abomode ase obefre na homatrufo iso 0554 477959 0554 477959 and that's 0504 6041 22 0504 6041 22 Prophet Joseph Mensah atwetwe enkomo we a power specialist eba clinic wo makwa kofa nupa dia ba hebaten eba powder na ne mixture unya bi ebeboa boost immune system na manipedua na nya hoden yare bi eba ebeko ede etia enu achi wakofa enupa dia ba typhoid ana se ulcer hernia ana se diabetes sexual weakness blood pressure yetu asie afi cough care heba mixture enu so ye wadru kuku nyina beko enu achi wakofa jirikagiri ede aba unya jirikagiri a ma yenu CPC Peter ama chese obama ye bo abase na se de adwuma ye no vuje ni yi ankasa edu ya mala mix and tonic eno susu ewo dwaso upebi ato na obi amoja so atie ana se wonya malaria unya bia onom yasema enche na afa hoden aberipadua nim fe Ewiase Jasper filling station ana wo ana se obefre 0244544422 0244544422 na no makasa Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. NSS, Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, and answer Huawei, Alcatel, STG, Apple phones, Nina Binya Biato, televisions, Papa, sizes, beer inches, beer PB, and Ubenya Bi Hormone, and our fan accessories, so the Abba, a Doom Babu Bazaar Burden, or Jabba House, a Doom Hormone for an Alcoa FM, a Doom Hua Melcom Shanimu, a Doom Hormone Prudential Bank in Shanimu, a Doom Hua Kufor Clinic in Shanimu, Sana Udu Kew, Susu Morocco, when it's MTF for office no ehwan wo nipa mbato de free no do akosi no mienu free t-shirt wo de cham kwa Franco ewo 0245316969 0245316969 na woni Franco atwetwe nkomo ba ewo fi ha chemfo no wakwaje award e de aba Simba Africa Business Excellence Awards ye de abo no 2019 obi a otimisa dompem ya de pa wo Ghana ase wono oyenomru uno chese number 1 obi antum tisi onya accident ana won sa wo ho ko asi ho onamabuo wachi dompe kase wo chepe ni nyina momfa nkoda ba obetu asientem enu achi ubutu ani bisabe edambo aye no ayi onanambasa basa chire ko yensa ne ade afi sexual weakness hepatitis B stomach ulcer stroke ne obi atwere ha no ana se wo obi agonorrhea enso tete wa ko na wo mo achemfo ba sese kura de wo se oba na ba ma wo yade na ba ho no ma wotime je otu wo no sa yare ansa na hoto wa na ogya kwan ma okofie na hoden aba ba ese bomode ahwere chi kwa Kumasi atonsu atonsu agogo government hospital no echi hono ana achemfo ban heba clinic ewo the number ni 0244083482 0244083482 achemfo ba osenyaruba enyina ebedwane we
fitness walk eba so nyame eya adomo 1st February memene da edi enim ya ye konantene ateretene yapom ya de bia edwane Nhyira FM ne Love FM said ya frase ye no afi so ye de ebremo 1st February a mo hye no so Kumasi City Mall na wona oso yasene ne de dwumadi ebremo no efira no pa no sia ede kopepe no hye mu eye Kumasi City Mall eye DHI College of Health and Education wo mo sebra e ba no ngomesua ho ade de afabra beda wo mo ana make say na chese University of Education Winneba etimi abo ma baso ama otumi krata se brabesua de se ye afeba ko ana se ede kro ni nyina HND holders ana se first and masters degree holders mu nyina diploma in education eno 1 year omo ede chemu omo hwe omo chi kwan a na ado ani achemu ukọ patase goben Dr. Kejesi ne hono a ana se adwumayefo nso mususu moniji ho amunyina mbetimi akọ weekends kra bibia de na kwam kama fra one mo 0276221939 na no makasa Goy filling station na mo fro eja market mesre eja Goy filling station Maxima Junction wa anana na mo petrol papa any diesel papa Goy filling station Maxima Junction na mo situmi kabra na oto ade age bomodi age coupon rania kwa scratch so ade bia wo so bia na mo se eyewodi ka akora da so eni achedefu nyina ebitima sa de achew ko na mo ensomo emu taxi for trotro for ne private myself mu nyina mo nko Oxford Institute of Business and Journalism se ban radio TV television ana se print media no ni nyina no obechew amyehu se de ho adwuma no etie enu achi se Institute of Commercial Management omo echew ana for media classes omo chew mass social studies ana se ye English ni nyina omo eche commerce ni nyina na say a degree programs ahodo ana say diploma programs ni nyina wo mo journalism in media studies ana say journalism and media studies ana for hospitality tourism ni nyina wo business studies information technology onyina wo sebra ye be chi obi Kumasi kwada so Humase Rolex building the danwo mu anwo wo number ni 0504 234 005 0504 234 05 na no makasa na o chese nipa a mobedika to 20 students mo ba beto forms no o mo mamo discount 40%. We trained yogo eno so odwa so akwada penyin pebi na di na wabo se yogo we ed trained yogo e odwa so kona ko pebi na emo mo apomuden no so enkoyie u pebi ato na wokọ trained yogo fo so ye woda kwadwum one taxi station ne di enhwe ni mu frɛ wo mo 0506 248 580 0506 248 508 na wone wo mo atwetwe Bidase bi kwasibuafo na wote nkade enko Prophet Joshua asoe na ye nua baya semi onhwe man hwese te sei ana etise ansa na mencha of you ye na of you at Canada say obo live was it or share life I knew Mercury of you so or share life or the Auntie Naomi and Asil Grace nyina share life I nya senke to akra menu abusua on na madoma almost France Paris abusua wa madoma o Paris almost tie dwumadi na nya senke to akwa friend on so France menu agoku encha enkomo prof vai kona fe ye ya kofi abayo no ya baya na omama news na tiase na Mama many abafrant ambasa mama sa mama bani osin asa obani me hu se obedi ne kra kopoase na kora se ampa oso da ya hu no se onam poase e ka chen se wotu ade bi da yem nanto yem osin ampa bi da ne yem osin krofo bi ma ne duane bi di man e hinta so mo se na omo process no ono de ne nye be yie te se de ekodua so akose ade na de bata na agent de man ya beso ansa ko ha bi asofo we akose no bi anipa we akona fa yare we kuma no bi anipa we ha sa dwuma na mpesa modine die ba ya tia fa na dwene so entino se ya anya ntama ansomu amana enyine mfremu a ebetuna dan dambo ndi ya hwe tumeko se na me hu se sanete ya hwe mu ne hu rade me bon pa timbe dia bofra chi wana nem de sa tumi ma bofra papa na ne di ni ko akofo no ho eno mudi sa honhom no di fragwande ma no papa na ne nsa wo mo di duane efra amode spirit fragwande ma sa bofra no enti na ye se eduane a amode ma bofra ndi wo school hono no
say to me no my friend mo share mo yes ade no ana kofi amode sa hoho na ma abofra no nti no ne tietia be hwe kan fa so a ya ma sa spirit ne fra abofra no so na wenya ne fa hodie so ati ase kofi nti we no enye ade eden se bebre na aba ha no mo yes na me na madom so ma eji safo na afre saade enum ya nti waso atwa otine stress sore na ko ha ni na no mamud ne baba na ya na madom so eyi na afre sa to me nsem nti kofi ne wo mu anu no yo prof wa chira kwa no atudwa safo Joshua mo twede atwema twede shanan so twede oba safo na aso kwa twede obasi ewo Joshua Junction na atwi na revival kese ta so nipa bebre ya beda ho nde nipa eguanya sam ketwa ayare sane oje wonu masunsum yare wane duabo drutu entoyare bosombe hawo nkonye bi hawo dam atwire disappointment awo miscarriage unyense na ahwiegu so skema na ehyi efie oni pa biere ntumi nyeye ofri fie bi mu ayare port bi da fie ne so maame omawu an ewu ano na wasa babehunu na ochina no ayi ochina ya woda no program to aso ochina de metana se ahwe won ma wosunsum yare wa ahodo ntana pa 8 matana se enti ochina no otie mese no ochina na pa onyame akwa Joshua metana se na ya council ni emergency se yare bi hawo na nyame ya adom na de anantia ko hospital akase nyame ya daworoma komasi anam Dr. Mensa na sefo no wa ha sei akona ntim ni nam na se bia mu edu na sen kwana wo hunu se bia sunsuma de bi wo mu a na se baba be hunu me a eno wa chana pa metana se na so oba na sunsuma de bi wo mu a ebe hunu na ama o how to atwa na ya je hu adwuma na afi ya de hu akwankyera ma e ma saa yarewa ne efiri wo so ende shane so say sunsum de a ochina bra na be hunu me ochina ya woda program no eguso na mo na panes transfer na bakopom awia be 12 ndo baba betome na ya hwehwehwe wonsem mo na se sunsuma de bia na ha obiara no yeji efre wo so ntia no yo chira na paya woda efiada na paso sa mpa bota so sa no so emergency council so eba so but o chira na purpose ni de me hwe da hwe na wo sunsum ha wa ahodo baako ayo o chira ya woda enti wutie me say ye no obibi yare da jin ochina be hunu me hu bibi yare fa ne bara obibi yare okunu bi yare ma bibi yare ochina so na bara wachi eduro biere ni ho awonnom ye enko na be hunu me ye hwem be bibi yare ne free na ya san me na mane ye 020 42 30 009 020 42 30 009 0540 44 70 00 0540 44 70 00 0540 44 70 00 020 42 30 009 ntino ochana pa onyame akọ Joshua metransi wo twede oba sofo line a ofa ka aso ko twede obesi wo Joshua Junction febu akọso na eba taxi do afọ na neme so koso for Joshua ha omodo babrɛ me ana pa ebe hye me kofi ewe me das peace of Joshua and otenen kano me baba ko ka VIP enka de no ka Ewiase o ko VIP ye friend abode akwasi wo papa me chia wate mefrew ma unso afre me chia ma se abra ene me nana nko na nyina ma obo ho eja kase enko emfa ema sabre die ebre na ebe na emum Ewiase Mu Nsem country man zongo. Kuma ka bibiara. Bravo mencha me nana mo na prophet kufu su abandon. Osi emra na menkoye.
ochina uku achina ya wadade be ochina oni ne na no ha yise fiada na yenchia yetifo mutie nyina friends of Kwasibuafo so chie obia brother Mike baby obia so me mawajo echia busuafo nyina mini ababre bokua e UK mechia no one gina sara na Kosu Abuatema United States of Jantre ne ase mini mechia mu nyina na machia twasunte ampofo Kofi also UK Govi baby obia mechia Alex Minta e London ene enya se gitu akra ya chamu nyina sabre ya cha America fo nyina kwa bia suo Mr. Osono mo amuka Mr. Osei Bonsu ene abusuafo amuwo United States of America nyina ya cha mama Alice Mensa ya chia obi